noche bendecida. Era un privilegio Es un privilegio para nós vir de casa, que Senhor. podamos venir a la casa del Señor. Awitari, Esta tarde me pido de angelang, le pido también a todos los ángeles palanta, para nós que alabar, pongan Senhor, de a pie y noche. alabemos al Señor en esta noche. Lagnas tu lanta para, Vamos todos también a poner aduna Dios honra y gloria. para darle honra y gloria al Señor. Rumanang, Hermanos, nino sa kiko po tapasading. no sé por qué tú puedes estar pasando, Ungkol mi kabisabo, pero una cosa te quiero Jesus está un bom decir. Jesús Dios. es un buen Dios. Anita kinang awe Él noche. está aquí esta noche. Rumanang, Hermanos, no wak rondibo. no mires a tu Wak alrededor. arriba Cristo Mira Jesus. a Cristo Jesús. Paso Jesus, Porque Jesús tayo mesong es el de mismo ayer de ayer, y awe de hoy atil na eternidad. y por toda la eternidad. Mi que desea vos hoy noche. Láganos, siña, alaba Señor. Quiero decirles esta noche, vamos a aprender a alabar Con al eternos Señor corazón. con todo nuestro corazón. Paso eso Porque solo Él merece tu de gloria, merece toda gloria, tu de honra. toda honra. Jesús Jesús no te cambia. no cambia. Esta es un Él es Dios. el mismo Dios. Láganos, reza. Vamos a orar. Tata din cielo. Padre Celestial, En el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús, Mita ente que servicio awe din bumang. entregamos este servicio en tus Tapiri manos. bo Dios. Te pido, Dios, Manifesta bo poder. manifiesta tu poder Ilagabo ángel orador rondo na y ikas. que tu ángel protector rodee la casa. Señor Jesús, Señor Jesús, cubre casa aquí. cubre esta casa Por sangre de Cristo. bajo la sangre de Cristo, Porque sangre de Cristo porque la sangre de Cristo tiene poder. tiene poder. En nombre de En Jesús nombre de Jesús nos tiene victoria. tenemos victoria. En nombre de Jesús En el nombre de tiene Jesús libertad. hay libertad. En el nombre de En Jesús el nombre de tiene Jesús sanación. hay sanidad, Tiene hay liberación. liberación, Tiene hay salvación. salvación. Señor, Señor, son que esta palabra hoy noche. aquel que trae la palabra esta Dune una noche, palabra de rema, dale Señor. una palabra rema, Un palabra que te sea convicción, una Señor. palabra que traiga convicción, Arrepentimiento, Señor, Dios está santo. Y salvación. salvación. Oh, Señor. Señor, Nos que avisa botata. queremos decir Nos da ángela. que anhelamos Para más por más y más y más de ti. de ti. Oh, Señor. Señor, Ayúdanos, Señor. ayúdanos Para nos entregarnos vida. para que podamos entregar nuestra vida Visando tu día. diciendo Menos de nos. menos de nosotros, Más de ti, Señor. más de vos, Señor. Señor Dios. Señor Dios, Es el servicio hoy. este servicio hoy Lo te va maravilloso. será maravilloso Pastor Dios. porque Dios Pero hay papi con nos hoy noche. hablará con nosotros hoy. Láganos abrir nuestro corazón. Que abramos nuestros corazones, Nuestro pensamiento. nuestros pensamientos, Pone bajo de obediencia. los sometamos abajo de Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Van a abrir nuestro corazón hoy noche. Vamos a abrir nuestros corazones. Pues Jesús está aquí nando, man. Está aquí. Espíritu Santo. Y el Espíritu Lo Santo papi con nos hoy noche. estará con nosotros. Láganos todo. Y que todos Abre nuestro corazón. abramos nuestro corazón Y el Espíritu. Para y unir. nuestro espíritu para que se unan Junto. juntos Así, Señor, por manifestar su mes. para que así el Señor pueda manifestarse Dignos a sí vida. mismo en nuestras vidas. Señor. Que nos amara de la tierra. Señor, lo que sea que amarremos en la tierra Tamara del cielo. será amarrado en los cielos. Que te lazo de la tierra. Y lo que sea que soltemos en la Te tierra lazo de la tierra. se soltará en los cielos. Oh, Señor Dios. Señor Dios, Haz tu voluntad hoy noche. haz tu voluntad esta Y noche. manifiesta. Manifiesta Vos poder, Señor. tu poder. El casa aquí. Que esta casa Se llama el casa de oración. se llama casa de oración. So, una oración está, Señor Dios. Lo contesta cada Cuando oración. hay oración, tú respondes cada oración. En el casa que nang Y tata. en esta casa, Padre, Tabo yun ang tasklama na po, Señor. tus hijos claman a ti. Bendice na po pueblo hoy noche, Bendice Señor. tu pueblo esta noche. Danos humbly set. Danos hambre y sed. Mabusca más de ti, Señor. Buscar más de ti. Tata, Padre, mita entrega. te entrego Es servicio. este servicio Ding bomang. en tus manos. Lagabong siyong fresco. Que tu unción fresca Kairibanos. baje sobre nosotros. Y tú me controla hoy noche. Toma el control esta noche. Tata, Padre, thank you por tu amor. gracias por tu amor. Thank you por Gracias paz por tu paz y por tranquilidad. y por tu tranquilidad. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos llénanos más y más más y más. de tu amor y por gloria. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Pueblo de Dios te avisa. El pueblo de Dios dice, Amén. Y danki na Señor. Batimang pa Señor a buena noche. Mas no está libre para alabar Señor. En el nombre de Jesús. Danki Señor. aleluya.
Aleluya. Gloria al Senhor. Gloria al Señor. Sí, senhoras e Bolívar, legami tendo um grito de júbilo. Te alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, yo te alabaré. Eso. Com gozo nós estamos vindo a presença. Has cambiado mi lamento en baile, me has llenado de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Hey. Hay gozo en su alabanza. Todos. Has cambiado mi lamento en baile, me has llenado de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Hey.
Aleluya. Danke, Señor. Gracias, Señor. Romana precioso. Mis hermanos preciosos. Escritura com mitim para compartir com você algo está Salmo 24. La, 29, sorry. la escritura que tengo para compartir con ustedes hoy es en los Salmos capítulo 29. É voz do Senhor na tempestade. La voz de Dios en la tempestad. Vitaleza de nome de Tata, Yu e Espírito Santo. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atribuína ao Senhor o Yunande poderoso. Atribuína, Senhor, glória e poder. Atribuína, Senhor, e glória que o seu nome está merece. Adorar, Senhor, en esplendor de santidade. E voz do Senhor está arriba e aguanan. E Deus de glória está estrena. Senhor, está arriba hopi aguanan. E voz do Senhor está poderoso. E voz do Senhor está majestuoso. E voz do Senhor está quibra e palo de seda. Sim, Senhor está quibra e palo de seda de Líbano na pida. E esta hace Líbano bula maneira biche. E Sirion maneira buellón e bravo. E voz do Senhor está splay e flama de candela. E voz do Senhor está hace desierto tembla. Senhor está hace e desierto de cada tembla. E voz do Senhor está hace binapari. E tapela monde nan será la ganan sunu. E den su templo turcos tabisa gloria. Senhor asinta como rei riba y diluvio. Sí, Señor te asinta como rey para siempre. Señor lo dona a su pueblo fuerza. Señor lo bendicionará su pueblo con paz. Aleluya. Danke, Señor. Aleluya. Danke, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Danke, Señor, Gracias, Señor, que nos escucha tu voz, que podemos escuchar tu voz. que está poderoso, Que es maravilloso. poderosa y maravillosa. Y para nos por hacer isso aqui, Y para poder hacer esto, para nos someter e obedecer, para someternos y obedecer, nos mester de coração de adoração. tenemos que tener un corazón de adoración. Amém? Você está de acordo comigo? ¿Estamos de acuerdo? Em Ezequiel 36, 26, En Ezequiel 36, 26 esta visa, dice: lo me dá na voz coração novo les daré un corazón nuevo e põe espírito novo em y vosso. pondré un espíritu nuevo en ti. Lo me quita coração de pedra fora de Daré vosso corazón de piedra e dá na vosso coração de les daré un carne. corazón de carne. O Senhor, Señor, a nós também em boa presença, venimos a tu Tata. presencia, Pedindo por perdão, Senhor pidiéndote Deus. perdón, Passou nossa quita nossa atenção fora de babô. porque hemos quitado nuestra atención de ti. Nos pone nossa alabança riba outra coisa, Y Senhor hemos Deus. puesto nuestras alabanzas en otra cosa. Nossa quita nos vista fora de babô, Hemos Senhor. quitado nuestra vista de ti. Nos alague ruído, Senhor Deus, Y de hemos mundo, dejado que el ruido del mundo nos dominar-nos. domine. A ver, Senhor, nos está pedindo viajar mais. Y hoy, Señor, te pedimos una vez más. Por pedir, Senhor, a ver, Senhor, Puedes guia-me, decirle también, Señor, guíame. alinhar-me, Senhor, back Alíneame na bo espírito. a tu espíritu. Amém? Amén. Aleluia. A ver, nos que trece mais com cantica delante do Senhor. Hoy queremos presentar más que una canción delante del Señor. We bring you more than a song, more than a song, more than a song. We worship you, we honor you, Lord. Te adoramos y te honramos, Señor. Hallelujah. I'm coming back to the heart of worship, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the day I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. When the music fades and
came just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. All about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper, Lord. Search much deeper, Lord.
Em Salmo, ¿no? En los Salmos 139, 139, Rei David el rey David me está pidiendo, Senhor, le pidió al Señor que te reconhecer no primeiro lugar, y en primer lugar le reconoció que está omnipotente e que omnisciente. Dios es omnipotente y es omnisciente. E está papia com o Senhor e está dizer, Y ahí él le habla al Señor y le dice, escudriñar meu coração, escudriña mi corazón, ó Deus, oh e conhecer, Dios, y conócenos. purbar-me e conhecer meu pensamento, né? Pruébame y conoce mis pensamientos. E mira, Senhor, Y mira, Señor, se tem qualquer caminho de maldade em mim, si hay camino de maldad en mí, e guia-me, y guíame ribe caminho recto. en el camino recto. Amém? Amén. Abo pedir, Senhor, ave escudriñar o coração. Puedes pedirle al Señor hoy, escudriña mi corazón. O se em mim tem algo que te ofendeu, Y Senhor. mira si en mí hay algo que te ofende, Señor. Papi com o Senhor. Habla al Señor. Dice, Senhor, me Dile, te Señor, desculpa-me, perdonar-me, Senhor. perdóname, Passou me entristecer o espírito, Señor, Senhor. porque he entristecido a tu espíritu. E vá-me back na bo espírito, Senhor. Y llévame de nuevo a tu espíritu. Papi com o Senhor hoje noite. Habla con tu Señor esta noche. E te abo o coração. Y Él ve tu corazón. E te vai de mais profundo de bo pensamento. Y Él llega hasta las partes más profundas Amén. de tu pensamiento. Aleluia. Aleluia. You're looking into my heart, into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart, into my heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what
Alzamo mano na Senhor e dizer quanto botas simele. E hagamos alabanza e llega a su trono. agradecido, Senhor, com nota para medo de alabança e adoração, Senhor. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Bota santo, Senhor. Bota digno, Senhor. Digno de alabanza, Senhor. Alzamos voz em adoração, Senhor. Mostrei reverência, mostrei gratidão, mostrei o amor.
Vamos a levantar nuestras manos y adorarles. Nós te exaltamos, Senhor. Vamos a exaltarle al Señor. Una vez más. Nós te ensalzamos, Senhor. Te ensalzamos. Nós te magnificamos, Senhor. Magnificamos tu Nós te nombre. centramos de nos vida. Te centramos en E nuestra vida. centramos da igreja. Te centramos en esta iglesia. Danke, Senhor. Gracias, Que privilégio, Señor, por este que privilegio, oportunidade por la oportunidad de liberdade. para la Aleluia. libertad. Danke, Senhor. Aleluya. Gracias. Señor. Exalteu em noite. Exáltalo en esta noche. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Aleluia, danke Senhor. Aleluya. Gracias, Señor. Danke per libertà di adorarlo. Gracias por la libertad de De adorarte espírito e verdade. en espíritu y verdad. Danke que nos porta de casa de Deus. Gracias que podemos estar en la casa de Junto. Dios juntos, Ensalzando o bom nome. ensalzando tu nombre. Danke, Jesus. Gracias, Jesús. Danke, Senhor. Gracias, Señor. Aleluia. Aleluya. Gloria a Deus. Gloria al Señor. Ah, nos van a saludar un romano a Vamos a otro. saludar un hermano, una hermana. Llaman bom vini. Llama, darle la bienvenida, Donan un abrazo. darle un abrazo. Gloria a Deus. Gloria a Dios. Welcome, welcome. Bienvenido, Están bienvenido. online también. Welcome. Los que están en línea también, Dios bienvenidos. bendiga vos Que ricamente. Dios les bendiga ricamente. Aleluya. Eso, gloria a Dios. Gloria a Dios. Na Román Amanda y Román Julio, masha para bien mes. A la hermana Amanda y al hermano Julio, felicitaciones. Hope haya más de vida. Muchos años más de Hope vida, más salud. mucho más salud, Sigue aumentar de estatura que espiritual. sigan aumentándose en la estatura espiritual E seguramente que Deus siga dando a vosso favor e para você ter favor com ele. y seguramente que Dios les siga dando favor con él y con las personas también. Quanto acá, Julio? 50 e quanto? 7, 8. Ai, Wow, wow. glória a Deus. Gloria al Señor. Não está mostra todo, mas na censo nasce erro. No parece, en censo creo que hizo un error, hicieron un error ahí. Danke a Deus. Gloria al Señor. E Amanda, quanto hace? 20 quanto? Também não mostra eu. Não quer? Deus está bom. Dios Anyway, es bueno, aleluya. manemos dançar mundial acaba. Así como saben, el mundial terminó. Então, necessito oferecer sessão de sanação interno. Estão como Esther. Para los que necesitan, tenemos sanación interno. Estão com a gana, portanto, por ajuda. Y los que ganaron quizás pueden ayudar al otro. Anyway,
Bueno, Deus está bom. Dios es bueno. Você me pensa, Mara igreja, sua comportação diante de Cristo, por tal maneira, batawa quando anda comportar como mundial, não? A veces pienso que espero que como se comportan ante el mundial, que así puedan comportarse también la Nada. iglesia con Cristo. Perde a cabeça, La vai gente off. pierde su cabeza, Yeah, se ponen como locos. Nós está lesa com David a maneira vira louco, não? De presença de Deus. Hemos leído también en la Biblia que David como que se enloqueció ante la presencia de Dios. Yeah, então batawa com partido de futebol Y vemos como un partido de fútbol. e bata mirando não tá expressando a mesma maneira com a igreja, isso parece, não tem sungo tá quieto interior não. Y vemos como Ah. la gente se expresa, entonces te dicen, pero ese no es la que siempre, o el que siempre está calladito así en la iglesia. Anyway, pero Deus está bom. Pero Dios es bueno, amén. Danke Deus que o inteiro coi acaba. Gracias a Dios que todo eso E nós termina. podemos seguir com vida Y normal. podemos seguir normal con la Amen. vida. Amén. Amém. Ok. Anyway, Romana, me tem algum anúncio? Hermanos, tenemos algunos anuncios. Nós temos Homem de Reino, dia 28 de Hombres julho. de Reino, 28 de Já julio. mais noite nós também estar aqui, não? El siguiente martes en la noche vamos a estar aquí De 8 horas para 9 horas. y va a ser de 8 a 9 de la noche. Los Animatura, hombres de caballero, Reino. não, para não olvidar a fecha aqui, não? Pues quiero animarles a todos los caballeros que no se olviden de esta Nós fecha. também estar aqui, não, junto. Vamos a estar aquí tiempo de unidos comunión, para un tiempo de tiempo de comunión, oración de oración E tempo de palavra. y de la palabra. E damas também, También las damas também tem encontro, van a tener su encuentro. seita Augustus 13, Eso va a ser agosto 13. ja, e seita vai estar de 9 horas para 10 horas da noite. Va a ser de 9 a 10 de la noche. A intenção tá para não fazer aqui, mescos com o cabalheiro não tá se vez para luna. La intención es hacerlo una vez al mes, mensualmente. E meta tá diz para não buscar a presença de Deus, qual me te quer tá hobby bom. La meta es buscar la presencia de Dios, alcanzar el trono de Dios. Amen. Assim Amém. na mes. Ja, dus marca o seu calendar, Pues ponga eso en su agenda, dia 13 de Augustus. 13 de agosto. Alright, wanneer we sansa, Beauty for Ashes Gifts and More tá abrir. También saben que la Beauty for Ashes Gift and More, regalos y más, está abierto. Na final de serviço, vou passar Al final del servicio siempre pueden pasar a ver lo que tienen of kiko ting para regalar um gente. o lo que tienen para regalar a una persona. Também já zona nos que corre riba Hour of Power. También los miércoles le queremos recordar la hora de poder Seita de 7 horas para 9 horas da noite. de 7 a 9 de la noche. Não queda casa, bem igreja. No se queden en la casa, sino Lá nós vengan fazemos a la oração iglesia. junto. Vamos a orar E juntos de 8 para 9 nós também tem a palavra de Deus para estúdio bíblico. y de 8 a 9 entramos en la palabra de Dios para un estudio bíblico. Nós temos movie night também, maneira nós También anunciar. tenemos una noche de película Augustus 1, en agosto 1. seita de Bunja Sabra. Noche de película es un sábado. Saki tong película, esta uma história verdadeira. Es una película, una historia verdadera. Está mais ou menos 2 horas largo. Duración más o menos 2 horas. Está em inglês e tem subtítulo espanhol. Está en inglés y tiene subtítulo en español. Of nos pobolte poner em espanhol e subtítulo em inglês. O le podemos poner subtítulo inglés y película español. Segundo Deus guia nos está aqui. Conforme Dios guíe, veremos. Movie Mes está grátis, pero bota paga para combo na entrada. La película es gratis, pero ahí ustedes compran un combo para poder venir a ver la película E o gratis. combo aí também de ticket. Y el combo viene en un ticket E tu recarte anda distribuir entre os membros. y todas las tarjetas están distribuidas entre los miembros. Se você tem ticket, vou falar Si com a necesitas Shirley ticket, puedes com a dejar Giselsa, a la hermana Giselle que está aquí, cualquier la hermana líder na Shirley iglesia. o cualquier líder de la iglesia. Amen. Amén. É um hobby bom película, não perder. Es una muy buena película, no se lo E pierdan. também hasta compra carte e invita um que não conhece Cristo. Digo, hasta compre un ticket e invita a alguien que no conozca a Cristo. Sempre na final de película, nós Siempre al final de las películas apresentar oportunidade para aceitar que Cristo. pasamos aquí, se le da a las personas la oportunidad para aceptar a Cristo. E de mês também, você sabe, nós estamos fundo através de eventos. Y automáticamente también, como ya saben, nosotros lo que hacemos es recaudar fondo ante estas actividades. Yes.
Growth Conference está cerca también. También tenemos la conferencia de crecimiento, September 9 para 2. septiembre de 9 a 12. Marca a fecha na. Marquen esa fecha. Nos nota vai ter sessão mainta mais. No vamos a tener la sesión en la mañana, El taller nanta vai estar de 5h30 para 7h30. sino los talleres van a ser de 5:30 a 7:30. Você está ajuda turco tá tra para por bini Eso ayuda a que todos que trabajen puedan participar. e de 7h30 vai arriba te sessão de a noite. Luego de 7:30 hacia adelante las sesiones de la noche. A sessão de 5h30 para 7h30 taller na maneira nossa vinda. Sesiones de 5:30 a 7:30 van a ser los talleres como ya hemos venido haciendo. E maneira anunciar nós vai ter saúde mental como dia taller na. Como ya hemos Inteligencia anunciado, artificial. vamos a tener salud mental como uno de los talleres, inteligencia artificial, Liderazgo. liderazgo Nós vai ter de hombre y mujer, empoderamento também para de homem e de mulher. empoderamiento para hombres y mujeres. Tem dois temas mais que nós está desarrollando e esse está Hay dos temas lo que me está más predicando de dia aqui. que estamos desarrollando, lo que estoy predicando en estos días. Lo profético para el joven y adulto. Lo profético para los jóvenes adultos. Nós temos orador que vem papi especificamente de esse. Tenemos uno de los oradores que van a venir a hablar específicamente de eso. Anto tem área de saúde também, anto vai papi de peptides e o último desarrollo de medicina que costa assim. Van a estar hablando también en la parte de salud de los peptides y también desarrollo en todo lo que es salud. Sí, las innovaciones de salud y etc. Nós também tem sessão de saúde para baixar peso também. También vamos a tener sesiones de salud para Não subir peso, baixar peso. bajar de peso. Alsjeblieft? Je não tem problema aqui, não. Román, o templo tem que cuidar. Hermanos, su templo tiene que ser cuidado. Se o templo não está na ordem, é Si tu difícil templo para o no Senhor está en usar. orden, es difícil que el Señor te pueda Fuera usar. de ser, você exponer a culpa na bai promete hora. Y fuera de eso, expones a tu cuerpo a partir antes de hora. Dus conferência aqui, número 5 é aqui. Pues esta conferencia Vai número estar 5 lleno de hobby material e crescimento. va a estar con mucho material de crecimiento. Tickets está disponível em que dia nós Para temos? fin de luna, Para fim de luna nós vamos sacar ticket. para otra semana, fin de mes, vamos a estar sacando los tickets. Awesome, yeah. Outro semana, já domingo, meinta, La otra semana, domingo en la mañana, nós também tem maestro Eli Zambrano, me meio de vamos a nós. tener el maestro Eli Zambrano predicando en medio de nosotros. Amém. Amén. Então também à noite nós também tem uma noite especial de adoração e testemunho. Y en la noche, una noche especial de adoración y testimonio. Vou por acercar o man Yuribet. Puedes acercar a la hermana Yuri Beth Of pastora, se você tem testemunho que você compartilhar o conosco. pastora si quieres compartir tu testimonio con Nós nosotros. sempre nossa luz e sal do mundo. Digo siempre que somos la luz y el sal del mundo. E não por esconde o testemunho. Não tem o testemunho para você. Vem No- e y no compartilha. puedes esconder tu testimonio, tenerlo para ti solo. Ven E y gente compártalo. mister escuta o testemunho. Porque hay personas que tienen que escuchar tu testimonio. Algum de nós tem mesmo reto, não com outro, e não que escuta como está tratando com a situação aí. Algunos de nosotros tenemos retos similares y quieren saber cómo tratamos con ellos. E não que entender com Deus está obrando a obra de movida. Y también quieren oír cómo Dios ha obrado en tu vida. Ok? ¿Sí? Também humana, nós temos necessidade de voluntário dentro do que está o departamento de mídia. También necesitamos voluntarios en el departamento de media. Aqui está o que você mira aqui atrás, a projeção. Eso es lo que ves aquí atrás, proyección. Sim, nós mister gente não está sentindo a missão e gente não young. Necesitamos personas que se sienten o que son jóvenes. Ok? Isso aqui é urgente. Esto es urgente, Então, nós temos docentes só assim grande trabalho atrás. porque solo 2 personas tenemos haciendo un trabajo muy pesado ahí. Eu sou muy passando grande. a acercar o man Nadine. Pues pueden acercar a la hermana Nadine. E se você interessar, é por contestar perguntas se você tem e coisas assim. Si estás interesado, ella puede contestar preguntas si tienes algunas. Glória a Deus. Ora, Gloria a Dios. também humana a meinta nós temos visita de primeiro-ministro Mike Iman También esta mañana tuvimos la presencia del primer ministro Mike Heyman. e personalmente ela vini Personalmente vino para promover lançamento do Dia Nacional para Cuidar Aruba.
para promover el lanzamiento de ese Día Nacional para ¿cómo se dice? Cuidar. Cuidar Aruba. ¿Sí? Sí, Lo que te soso de taco, bosansa el único pilar económico que Aruba tiene ahora que nada turismo. lo que pasa es que el único pilar económico que tenemos ahora es el turismo y ustedes lo saben. Y turistas andan reportando que Aruba está hobby sushi. Y los turistas están reportando que Aruba está muy sucio. Y está verdad, Y es verdad, está así. es así. Anto, el primer ministro está sinti su mes llamar Y el primer ministro se siente llamado para organizar turende en Aruba, para organizar a todo el mundo en Aruba para nos cuida Para para que casco Dios a cuidemos permitirnos vivir allí. el país o el lugar donde Dios nos permitió vivir. Él acerca toda sorte de organización Acercó todo tipo de organizaciones y él hace una apelación también a la iglesia y también hizo una apelación participar en SAC. para que las iglesias participen en esto. Ayer amigo mi casa corre by diz atrás, en otro calle y banana. Ayer mi esposa y yo fuimos a ver allá atrás, en la otra calle que queda aquí atrás. Y mañana en día vou pasar atrás y vou mes para con sushi el lugar. Y mañana puedes pasar ahí a ver cuán sucio está el lugar. E nanda bisa se você limpar o trotuar delante do casa mesmo está bom, of costa mais grande. Sí, dice el ministro que si quieres limpiar así delante de tu casa mismo o hacer cosas más grandes, estás bienvenido. Então quero que o GSC por muito mais que sei. Yo creo que GSC puede hacer mucho más que Nós eso. podemos aproveitar o momento aqui Podemos aprovechar este para momento usá-lo como uma obra para social usarlo como una obra e uma social oportunidade para y evangelizar. una oportunidad para evangelizar. Não sansa nunca que coisa que vir uma coisa grande. No saben nunca que eso puede convertirse en algo A grande. profeta Teresa estava contando de um ministro de Deus. Hoy la profeta Teresa me contaba de un ministro de Dios. Ela chega na zona Llegó a una zona e a zona estava hobby sushi. y esa zona estaba muy sucia. E como Santa quer, Senhor, usá-lo para alcançar ainda. ¿Y cómo cree que el Señor lo usó para alcanzar esas personas en Dori esa zona? organizar campanha para limpar Organizando a campañas zona aí. para limpiar esa A zona. igreja cresce virou grande. Y la iglesia creció a ser muy A igreja grande. tem respeito enorme de autoridade no país e o povo do país. Y esa iglesia fue respetada por autoridades de ese país y el país mismo. Ok? Então, essa aqui é uma oportunidade para Pues nós. esta es una oportunidad para nosotros también. Nós dimos a reparar que não tem nada político com ele. Hemos visto que esto no tiene nada político con ello. Então, essa aqui não tem primeiro ministro que está uma apelação no povo para fazer algo. Pues este no es el primer ministro que hace una apelación al pueblo para hacer algo para el Nós país. está bendicionados a receber a ferramenta para minha viagem. Y É para minha igreja. fuimos sido bendecidos como la primera iglesia para recibirlo para este proyecto. Nós aproveitar o momento para orar para Hemos aprovechado el momento, hemos orado por él. ela share nos live streaming, Él compartió nuestro live streaming, ela share oração. compartió la oración. Então me diz, Senhor, vou usar para evangelizar. Dá algo Yo aí. dije, Señor, úsalo para evangelizar. Glória Así. na Senhor. Amém. Gloria al Señor, amén. Bueno, Deus está bom. Dios es bueno. Nós está claro para ofrenda. Estamos listos para la ofrenda. E me queira avisar algo para sombra. Tomou um tempo de maestro Eli, Tomo un poquito de tiempo del maestro Eli para decir algo. pero não tem problema. Você tem futebol, tem extra tempo, então não temos problema, ¿verdad? El pueblo não tem problema com isso. El pueblo, Gol! Amén! Aleluya! Eso. el No, pue- es lo siguiente, Mari Parai fue un ataque fuerte, una ola de ataque contra la iglesia para lo que está donamento. he notado que allá afuera hay un ataque grande en contra de la iglesia con lo que es el dar. No GSC, No solamente esta iglesia, pero iglesia GCC, en general. pero iglesias en general. Anto, mas íntimo mes, llamar para todos donar tique educación para o donamento. Y me he sentido llamado para dar un poquito de educación para con lo que es el dar. Por nós, que nós temos visión óbvia agresivo, Especialmente nosotros que tenemos una visión muy agresiva e não está algo que é constante que está cai fechelo de nos coche. y no es algo que las cosas se caen del cielo y ya. Está trabalhando duro mesmo em igreja aqui. Trabajamos muy duro en esta iglesia. Anda visando a Colombia hasta el cansancio. Dicen en Colombia que hasta el cansancio. Sí, anto
Tá bom para informar e tá bom para educar e Es em bueno coisa na perspectiva correta. Informar, educar y poner las cosas en la perspectiva Aqui como correcta. está duna, vamos Porque contestar a doy, pergunta vamos orada. a contestar esta Vamos a pregunta. Malaquias 3:10 Vamos orada. a ver Malaquías 3:10. Em Testamento Viejo nós te mira, o te bisinan e primeira parte, a palavra de Deus te bisa nos 13 inteira diezmo den magazina para portin comida den mi casa, Senhor te bisa. Dice Tina. ahí, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa, dice el Señor. Hasta ahí. Ya, e essa aqui não quer que Deus mester comida para e comer. Eso no significa que Dios necesita comida para que Él coma. E lo que nós estamos mirando como casa, Y lo que miramos ahí, que dice ahí casa, estava templo, o templo. fue el templo. E o templo estava a representar o centro Y el de templo adoração e ministério de Israel. representa el centro de adoración de Israel E ministério de Israel. y ministerio de Israel. Palavra comida que estava aqui, La Nana, palabra comida que ves ahí estava da provisão, era lo que es provisión sim, para sostener lo que está o sacerdote, não? para sostener los El levita, sacerdotes, ¿no? levitas, E turcos que estava y todo necessário lo que era para a necesario obra de Deus para para continuar. que la obra de Dios pudiese Sem o continuar. recurso não aqui, Sin estos recursos, o ministério não poderá funcionar. el ministerio no pudiese funcionar. E de hecho, nós estamos aqui em Neemias, De hecho, vemos Yes, en 3:10, Nehemías 13:10 uma situação una situación que ainda ainda não me trabalha back by trás, donde las personas e tenían eu que, bisa levita não, los levitas tenían que regresar a nuestra trabajar lague temple. secularmente, dejar el templo e ir a trabajar secularmente. pasine não poranha entrada, passo não nota tawaro suporte. Já, então bisa aqui não. Para conseguir entrada porque no lo subsidiaban. Yes. Também me descobri que a porção de levita não awardo do nananang, assim que o levita e a cantadona, que estava a fazer serviço, a salibai cada para o mesmo conosco. Então, nós trabalhamos back, vamos a secular e trabalhar. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos, o sea, fueron a trabajar de nuevo en lo secular. Ok? El principio ahorita igual. Hoy el principio es igual. A igreja é casa de Deus. La iglesia es la casa de Nós Dios. podemos dizer em 1 Timoteo 3:5. Lo podemos leer en Primera de Timoteo 3:15. E ora nos duna, maneira Deus está 13:15. pedindo nos duna, Y cuando damos como Dios nos pide que demos, esse está permitir que o trabalho de Deus por seguir. eso permite que la obra de Dios pueda continuar. Palavra que nós lemos em Malaquias, de comida, La palabra que hemos leído en Malaquías donde decía comida, sim, é turcos necessário para o ministério do Evangelho de Jesucristo. bajo eso cae todo lo necesario para que el evangelio de Jesucristo siga adelante. Yes? Dus nós estamos falando de lugar que a Estamos gente pode hablando adorar, de un lugar donde las maneira lugar personas assim aqui pueden adorar, así como este templo, e de mes corriente, también electricidad, agua, agua, air condition, el aire acondicionado, que está permitir o ministério que de permite funcionar. al ministerio funcionar. Nós estamos falando de manutenção também da casa de Deus. Estamos hablando también de la Nós mantención estamos de la falando casa de de ministério Dios, de mucha e juventude. ministerio de niños y de juventud. Nós estamos falando de sonido. Estamos hablando de todo lo que es sonido. Agora me pedi para voluntário para de mídia. Ahorita pedí voluntarios para trabajar con la media. Agora que mês nós está online, que está permitindo-nos vai mais leu que 4 muralhas aqui. Ahora estamos también en línea y eso también permite salir más allá de estos 4 muros. Está também para missões que nós temos em comunidade. También para las misiones que hacemos Maneira afuera ministerio en la de prisión. comunidad, como por ejemplo el Ministerio de la Prisión, Celebrate Recovery. celebrar recuperación. By the way, nós temos 3 grupos. Tenemos 3 grupos de ellos. Anyway, nós temos quase 10 diferentes ministérios na Infonan. Tenemos casi 10 diferentes ministerios allá Recursos afuera. não para discipulado. Recursos para Recursos não para discipulado, evangelização. recursos para evangelización, Lo que está é sostém para pastor e líder no ministério. sostén para pastores y líderes de ministerio. Assim não pode dedicar
dedicar ang mes na orasyon, para que puedan dedicarse a la na oración, enseñanza, na enseñanzas, consejería, na consejerías, pastorear, pastorear, na cuidar o a pueblo de cuidar Dios. el pueblo de Dios. Nós podemos aqui, Podemos por exemplo, leer uma palavra eso de apóstolo De Pablo. la misma palabra del apóstol 1 Pablo. Coríntios 9, 13 e 14. Primera de Corintios 9, 13 y 14. Você não sabe questão que está ministrada em serviço ng santo, está come e comida de templo, e questão que está serve regularmente no altar, está em parte fora do altar. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Yes, 14, yes. 14. Assim na também, Senhora, ordenar para estar que está predicar o evangelho, viva de evangelho. Del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Está bom para você ansar, Es bueno para que sepan está bom para você informar, y que estén informados que está mais, pero tem ano, full ano, que nós não há salário de lugar que mês. que por un año completo no hemos recibido salario de este lugar. Aqui está passa, ¿Qué vai pasa? fora, vai buscar entrada aí. Entonces hay que ir afuera a buscar su entrada. E não estava tendo intenção para me back. Y no era intención para volver al trabajo Pero está bom como secular, estudia. pero es bueno que he estudiado. Danke Deus que me estudia. Gracias a Dios que he Que tem estudiado. ainda e fonan Y me que- está atrativo para o trabalho que me está haciendo. Todavía allá afuera soy atractivo para los E está trabajos bom que que hago. nós põe prioridade arriba e obra aqui. Entonces eso hace que podamos poner la prioridad sobre esta obra. Se me tenho que pagar corrente está bem, salário está aguanta. Si tengo que pagar aquí la electricidad, primero eso, salario espera. Claro, me tenho monitorear toda a temperatura no interior lugar, mas só tem rumana está em calor raro, anda mandar até men 17, anto fim luna não está em. Hay que controlar todos los aires porque hay hermanos que consiguen un calor raro y lo mandan hasta 17 Tinta y by a casa. fin de mes Ya. eso cuesta. E não está lubidar com sendi. Otros van a casa y dejan los Não tem aires dolor de prendidos fim luna que nós está sentindo. porque no tienen ese dolor de fin de mes que nosotros Ahora no sentimos. propague cena, que sacrificio está es salario. Porque cuando no se puede pagar eso, lo que se convierte en sacrificio es el salario. E nós não está força, eu ainda dou na diezmo aqui não. Y nosotros no le esforzamos E não a sabe mi nadie colega não, pero a aqui dar não, sus diezmos. nunca Aquí, nos hace sei. aquí nunca hemos hecho eso. Já? Bota duna voluntariamente. Das Bota voluntariamente. duna você bota estima a Deus. Das porque amas a Bota Dios. duna pastor bota estima a obedecer. Das porque amas obedecer. Sim, é Sí. verdade a palavra de Deus diz assim, não duna bota ladrão. Es verdad que la palabra de Dios dice que si no das, eres Pero un tem ladrón. princípio, abaixo de princípio, é que está amor. Pero hay otro principio que está bajo ese principio que dice, pero dar en amor. Sim, bota estima a Deus Amas a Dios. e dena não tem obrigação em estima outro ende. Y ahí uno no puede obligarle a alguien a Nós amar a está otra educando persona. para duna sim. Le educamos para que sepan que Maestro tienen que Eli dar. mesmo tem ensinança poderoso de dunamento. El maestro Eli mismo tiene enseñanzas poderosas del dar. Educando na ijay nanang, ta queda na nang sinang que duna siya. Hay que educar y de ahí ellos sabrán si dan o no dan. Você anda aqui? ¿Están aquí? Ok. Dus, nós não está aqui diz para pagar gasto. Pues no estamos aquí solamente para pagar gastos. Se me que a palavra de Deus, Si veo la palabra de e Dios que pouco tempo que me tem para explicar tudo isso y aqui, que el poco tiempo que tengo para explicar todo esto, lo que nós está sendo aqui nanto missão de Deus. lo que estamos haciendo es una misión de Dios. E é importante para nós compreender que cada vez que nós duna, Es importante saber que cada vez que demos, nós te ajuda a criar Ayudamos ambiente que a a minha crear vida anda a transformar. un ambiente donde vidas son transformadas. Família anda a restaurar. Familias restauradas. Mucha anda a discipular. Niños ser discipulados. Estão com dolor, tem esperança. Los que tienen dolor, tristeza, consiguen esperanza. E que o evangelho por continuar. Y que así se pueda continuar con el Llegando fora de nos evangelio, casos de área não que eu ainda não que vai. llegando en áreas en nuestro caso donde nadie quiere ir. Jesus está bisa em Mateus Jesús 6:21. dice en Mateo 6:21, Camina bo tesouro tá em nambo coração tá. donde tu tesoro está, ahí está tu corazón. Dus donamento Pues el dar está muito mais que transação financeira. es mucho más que una transacción financiera. Ora bot dona, é acto de adoração. Cuando das, eso es
un acto de adoración. Esta una inversión para Es una eternidad. inversión para la eternidad. Vos puedes invertir en cosas del mundo que no acaban nada. Puedes invertir en las cosas de este mundo que al final O terminarán vos invertir en el hacer reino de nada, Dios. o puedes Y invertir lo que vos en invertir el reino en de lo está Dios. perpetuamente, Y lo que eternamente, inviertas lo ahí que da con su impacto. va a ser perpetuamente, va a tener su impacto perpetuamente. Ora vos duna esta alianza con Dios de construir en el reino de Dios. Cuando das es tu alianza con Dios construyendo en el reino de Dios. Ahora nos trece, nos diezmos, nos Cuando ofrendan traigamos delante de Dios. diezmos, ofrenda delante de Dios, Está nos visando, Señor, es como nosotros diciendo, Señor, nos quiere para bocas permanecer lleno de vida. queremos que tu casa permanezca lleno de vida. Bocas queda lleno de Tu adoración, casa permanezca llena de lleno de adoración, discipulado, llena de lleno discipulado, de oración, llena de oración, lleno de esperanza, llena de esperanza, para el pueblo por venir para en que pie tu de pueblo pueda Jesucristo. llegar a los pies de Cristo. Deus nos não está dando disso para pagar gasto, Pues não. no solamente damos para pagar gastos, Nos está donando para nos Estamos estar dando arriba misión. porque estamos Misión de en Dios. una Amén. misión de Dios. Amén. Glória al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Nos está dando en el momento aquí. En este momento vamos a dar al Señor. Y un día más nos que animamos. Y una vez más queremos animarles. Todo proyecto que nos tiene que dar. Todo proyecto que tengamos Para aquí carga y operación aquí. es para cargar esta Y para operación gloria. y es para del la nombre del gloria Señor. del nombre del Señor. Tata nos que na budanki. Padre, te queremos dar las Que nos gracias poduna na boa noite. que podemos dar a ti esta noche Y la nos duna con entendimiento. y que demos con La entendimiento, nos duna como un que acto de demos adoración. como un acto de adoración hacia ti, Háganos duna, que por demos palabra te pide, no porque sé. tu palabra nos lo pide. No la háganos seguir el flujo y fona. No permitas que sigamos ese flujo allá afuera Vienen a rabiar. de personas Vienen a no bravos, tienen conocimiento de que la no tienen palabra. conocimiento de la palabra, Más bien tienen falta de más conocimiento. bien tienen falta de conocimiento. Pero Señor, Pero no Señor, está aquí nan. estamos aquí Y aquí nan no tiene y sed. aquí no hay eso. Aquí tiene entendimiento. Aquí hay entendimiento. Aquí tiene alineación. Aquí hay alineamiento. Aquí tiene amor para vos. Aquí hay amor para Y ti. amor para vos. Y obra. amor por tu obra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Según nos duna agua. Mientras estemos dando hoy, Bendicionar y ofrenda. bendiga esta ofrenda, Y Señor. nos está pidiendo para vos bendicionar el corazón Y te tras de pedimos ofrenda. que bendigas también el corazón Y tras de manera esta ofrenda. primitiva. Y así como prometiste, Aumentar semilla aumenta esta não medir semilla muito mais que o ouro a sembrado. una medida mucho más grande En de el lo que han nombre de sembrado Jesucristo. en el nombre de Jesucristo. Danke um dia mais para tu coisa, Gracias Senhor. una vez más por todo. Amén y amén. Amén y amén. Você pode vir delante Pueden pasar e adelante apresentar vossa y ofrenda a presentar Deus. su ofrenda a Aleluya. Dios. Aleluya. Rosy. Otro rumán casi allá awet. A vosotros una pa bien. Aqui está Rumang de Sali, que também está sendo aia ave. Rumán Glória y a Sally, Deus. que también está así. Hay tres Bueno. que cumplen hoy. Usted, Julio y Amanda. no está Amanda. Amanda. Esa es una Amanda. Yes. Bueno. Manda una Senhor un fuerte Vamos a aplauso. darle al Señor un fuerte A aplauso. vos sí, no se va a pasarle para maestro Eli Zambrano. Ahora vamos a pasar el servicio para el maestro Eli Zambrano. E põe mío aplauso que sei más. Claro. Como, Gloria a Dios. como cuando mete un gol tu equipo. Dale eso. Gracias. Amén. Sí. Hola, hola, ahora sí. Bien, buenas noches, bendiciones para todos. Boa noite, bendição para Turende. ¿Qué les parece si estamos un momento en Você não pie pensa se nós podemos sentar para a morada assim, não? y vamos a mirar las escrituras? E assim nós por baidor de escritura. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, E primeira carta de Coríntios, com a benforia apóstolo capítulo Pablo. número 2, E nós trabalhamos capítulo 2. verso número 6 en adelante. E nós trabalhamos fora versículo 6 para dilante. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6 en adelante. 1 Coríntios 2, 6 para dilante. Puede ser.
Vamos a leer inicialmente algunos textos y luego vamos a leer otros. En principio nos vai ler algum versículo, depois nos lo lesa más versículo. Dice la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sin embargo, nossa própria sabedoria meia está madurar, uma sabedoria, sin embargo, no de siglo aqui, ni de governante nan de siglo aqui, que nan tamuribai. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mas nossa própria é sabedoria de Deus de mistério, é sabedoria escondida, que Deus a predestinar promete que siglo nan para nos glória. El texto 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 9 dice: ma maneira tá para escrever, coisas que o ovo não mira, ni orelha atende, ni adrenta coração de gente, tá lo que Deus a preparar para estar que tá estime. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Para sobra na nós, Deus a revelar para meio do Espírito. Para sobra o Espírito tá investigar turcos, hasta a profundidade de Deus. Señor, permítenos en esta noche poder entender Tata, Senhor, permitir para a noite nos por compreender la palabra que tienes para decirnos a cada uno de nosotros. a palavra que botim para bisa cada de nós. Que podamos, Señor, entender el consejo tuyo para esta hora. Que nós por compreender bom conselho que botim para nós para momento na aqui. Abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu Nós está abrindo nosso coração, nós está abrindo nosso espírito. para que tu palabra sea sembrada en nosotros. Para boa palavra o ordo sembrado em nós. Ayúdame, Señor, a encontrar las palabras naturales Ajuda-me, Senhor, para me por a palavra na natural, para poder expresar las verdades eternas. para assim me por expressar a verdade na cuta eterno. Que Cristo sea glorificado en esta noche Que Cristo por o ordo glorificado em noite. y que tu palabra, Señor, traiga el fruto para el cual tú la has enviado. E que boa palavra por duna fruto para qual bom mês a mandar para duna. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Y amén. Pueden E amém. sentarse, Você mis pode tomar amados. assento, minha irmã estimada. Ok, creo que ustedes saben que el tema que nos ocupa en esta oportunidad Me quero saber que você acaba com o tema que nós também trata hoje. tiene como nombre Tem como título el hombre natural versus el hombre espiritual. a gente natural versus a gente espiritual. El único escritor sagrado que habló de esto fue el apóstol Pablo. E o único escritor sagrado com a papel de tema aqui está o apóstolo Pablo. Nadie más mencionó estos nombres o habló de estos misterios. Nenhum outro a mencionar ou a tocar o tema de dois mistérios na aqui. Lo tremendo es que Pablo le escribe a una iglesia carnal acerca de un hombre espiritual. E coisa mais tremendo tá que o Pablo escreve essa aqui justamente na uma igreja que está carnal, então ela papel com de um homem espiritual. Le voy a repetir esto. Ahorita Pablo volvemos. le habla a la Pablo- iglesia de los Corintios A papel com a igreja de Corinto, não? de el hombre espiritual. E ela papel com de homem espiritual. Y como él mismo lo expresa más adelante, E maneira está expressada depois, esa iglesia era una iglesia carnal. a igreja mesmo, que está papeando com ele, estava uma igreja carnal. Oigan, no era que habían 2 o 3 personas carnales. Entende? Bom, não está tem 2 ou 3 pessoas carnal. A toda la iglesia, Pablo le A dice, igreja, Pablo chama não? ustedes son carnales Diz de todavía. não, você está carnal ainda. En torno al tema del hombre espiritual o del cristiano espiritual, Para o que tem de raça com o tema de gente ou cristiano espiritual,
los sistemas cristianos han inventado un montón de definiciones. O sistema não cristiano inventar de definição para isso aqui. Se ha construido un modelo de espiritualidad totalmente ajeno a lo que la palabra del Señor enseña. Agora criar sistema completamente diferente, leu fora de lo que Deus, sua palavra mestra, estabeleceu para isso aqui. Y en muchos sectores lo que se cree que es un hombre espiritual E em outro lugar, lo que está agora pensar que é gente espiritual, realmente es una persona religiosa. em realidade está pessoa que está religioso. Dios no está buscando gente religiosa. Pero Deus não está buscando gente religioso. Dios está buscando gente espiritual. Deus está buscando gente que comporta espiritual. Pero en muchas iglesias, Pero em outra igreja, usted le pregunta a cualquier creyente vou perguntar que crente que está. si anhela ser una persona espiritual, le va a decir que sí. Se quer botar anhelar para botar uma pessoa espiritual, se contesta também está sim. No conozco la primera persona que diga que no quiere ser un cristiano o un creyente espiritual. Me não conhece a primeira gente que chega e diz não, me não quer um cristiano, um crente espiritual. ¿Cuál es el problema? Pero que tem problema, wo? ¿Qué entiende ese creyente por espiritual? Que tem compreensão de crente aqui para o término espiritual. Lo que usted y yo consideremos que es espiritual es lo que vamos a perseguir. Lo que abo me compreender que quer mendi tá espiritual, te sei botar também busca para botar. Oiga esta oración que aparece en la Biblia. Escucha a oração que botar aí dentro da Bíblia. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otras personas, Estão que tá confiando na mes e chamam na mes justo e não tá tomando na menos outra gente não. Jesús les contó esta historia. Jesus a conta não é pessoa na aqui história aqui. Dos hombres subieron al templo a orar. Dos gente homem a subir para o templo para fazer oração. Entonces se congregaban Pues não tava tá congregar, los dos. não tur dos, Oraban não tur dos. los dos. Também tava tá fazer oração. Hasta ahí eso no los hace espirituales. Teco e nada de ser assim não espiritual. Santiago dice que hay gente que pide para sus propias cosas, para sus propias concupiscencias. O book de Santiago também diz que tem gente que não tá fazendo oração e tá pedi, pero tá pedi para mesmo desejo não. Ir al templo no me hace espiritual, aunque no está de más ir al templo. O hecho de ir ao templo não tá assim com a meta espiritual, mas que o hecho de ir ao templo não tá malo, tá bom. Uno era fariseo y el otro cobraba impuestos. E dois gente não cabine de história, tá fariseu e outro tá cobrador de balasting. El fariseo puesto en pie oró para él mismo, dice la Biblia. Anto Bíblia também diz que o fariseu, ela lanta para ele começar a fazer oração para su mês. Y abro un paréntesis Anto aquí. meta bisa sakit tu sem hackers. Usted puede orar para Dios, Vou fazer oração para Deus. puede orar para ser escuchado por la gente Também vou fazer oração diz para gente y entender. puede orar para usted mismo. E vou fazer oração para mês. Eso lo dice la Biblia. A Bíblia também diz isso. Los fariseos oraban para ser vistos y oídos de la gente. E fariseu na Bíblia também diz que fazer oração diz para gente não entende, não mira, não. Pero este hombre oraba para él Pero mismo. o fariseu aqui estava fazendo oração para su mês. Y dijo este hombre, Então o homem aqui avisa. Dios, te doy gracias. Deus me te chamava danke, me te donava danke. Óigalo como ora. Escucha, Te doy quando faz gracias oração, me te donava danke. Porque no soy como los Sobra. otros hombres, A mim não tá maneira outro homem. ladrones, Não tá hortador, injustos, não tá injusto, adúlteros, não tá adúltero, ni como este vendedor, este cobrador de impuestos. ni tampouco me não tá maneira homem aqui que é cobrador de balasting. Mire esta oración. Mas escucha, oração que? Hermano, hay Romano. gente, no lo digo por usted, Mi pero no te tengo que pienses decírselo a aquí usted porque no hay más nadie. Pavoso, pero me te dicen naboso, pues no tem outra gente. Não. Hay gente que cree que el asunto es orar y no es eso nada más. Tem gente que pensa que é ponto tá, que eu tenho que fazer oração, pero não tá esse isso. Este es el ejemplo de un hombre que se está condenando de rodillas. E essa aqui é o exemplo de homem que está condenando su mês, mientras que está na rodilla. Yo ayuno 2 veces por semana. A mim tá fazendo ayuno 2 vezes por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Me tá dando diezmo de turcos que me tá gana. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Então você aqui que o Bíblia tá Que dizendo ese hombre se fue a su casa que o homem aqui vai back na sua casa, prácticamente condenado. praticamente condenado. Esto que acabo de leerle É o que como acaba de ler essa está en palavra. Lucas capítulo Fortalece. número 18, los que toman nota, Vem Lucas book de 18, Lucas 18, verso você que número- toma vosso notas, verso 9 al verso número
13. de 9 para 13. ¿Qué tenemos allí? Kiko nos mira aqui Un na- hombre religioso que Nos se mira- cree espiritual. homem que está religioso, que está pensa disso mesmo, que está espiritual. Y permítame decirle, La carne de sábado. adelantándome en la enseñanza, Vayendo um tique dilante, acaba de lo que está enseñanza mesmo. si usted, Se abo si yo e se ame. me creo más que los demás, Nós está querendo, nós está mais que o outro. yo soy el primer carnal de la Ame que vai iglesia. estar promesa de carnal de igreja. Pues aquí puede decir amén. No se Aqui não preocupe. vou pensar amém. Cualquier creyente quiere ser espiritual, Todo creyente quer estar espiritual. pero ¿qué es Pero- ser espiritual? Pero Kiko quer menanto está espiritual. En algunas congregaciones, en algunos años atrás se enseñaba De certa congregação, em certo ano não passar, que si estava guardo sim, usted quería ser espiritual, que se abo estava a desejar para estar no espiritual, estudiara, não vai escola então, no trabajara. não vai trabalhar tampouco. No sé si en Aruba A pasó mim não esto, sei se essa aqui a pero en América Latina pero na América Latina, la gente entendió mal lo que es ser espiritual. gente na compreende completamente robes que estava querendo estar espiritual. Los hombres no trabajaban. Passou gente não, homem não todo vai Las trabalhar. iglesias estaban llenas de gente día y noche. E a igreja não está llena com gente de manhã até a Y noite. quizá usted ya está diciendo, bueno, gloria a Dios. E por a bota começa a pensar, não, pero isso está bom, glória a Deus. Hermano, eso trajo una crisis económica a todas las familias. Romana, e coisa é trazer uma crise econômica para inteira a família. Los pastores E pastor não. de las iglesias E a igreja não. tenían que recoger comida Na mesa vai buscar comida para alimentar a esa gente que estaba en el templo, comida natura, porque eso se supone, eso que es ser espiritual. Supuestamente, para o momento, é aceita botar quermen que bota espiritual. Recordará a la hermana Teresa en el TED. Botar uma Teresa a pouco. ¿Se acuerda, hermana Teresa? La gente ahí todos los días, Todo dia. colchonetas, Que estava pastor, Teresa num colchão também. vengo a buscar al Señor. E estava pensando, não, me também busca Senhor. La Biblia dice que La Biblia el dice- trabajo es una ley de vida, Que o trabalho é lei de vida. a menos A que menos Dios te aparte para el O ministerio. Deus verdadeiramente chamava e ralava banda para botar solamente de Y ministério. como el pastor lo explicó suficiente, E também maneira pastor mesmo expliquei-lhe quienes están llamados al ministerio não que te chamar para están ministério, autorizados por Dios não aguardo a autorizado vivir de del Deus. ministerio. Así lo dijo el apóstol Pablo. Como for de ministério, maneira Pablo, apóstolo Pablo mesmo mencionou. Esto trajo un caos a la iglesia. Well, e coisa e tempo aí a 13 Una, caos una na carga, igreja, una na carga a las igreja. congregaciones. E estava dando carga para a congregação. Y muchos ni siquiera iban a orar. Então, eu pedi não trata nem para a igreja para fazer oração tampouco. Lo que iban era a dormir Nada diz para a igreja para nada ter lugar de dormir. y a tener una cura de sueño. E não por aí cura de sonho, de dormir. Pero mas bueno, obviamente. ya esos tiempos pasaron. Pero anyway, esse tempo é a passa assim. Todos los que estamos aquí, todos, E nos turcos tem a ver. solo podemos estar en alguno de los tres grupos que definió el apóstol Pablo. Nós vai feito de de três grupos não que o apóstolo Pablo explica. El apóstol Pablo Apóstolo Pablo, clasificó a toda la raza humana, ele classifica a inteira raça humana, incluidos los cristianos también, incluyendo o ser não cristiano en também. tres categorías. De três grupos, de três categorias. El hombre natural, É gente que está natural, el hombre espiritual é gente espiritual y el hombre e carnal. é gente carnal. Escuche, Tiene solo como- existen esos tres tipos de personas. Botem solamente três tipos de categoria Y, gente aqui. y usted y yo estábamos o estamos en alguno de esos tres. E nós todos aqui dentro Tabata está ainda de de três aqui. El término natural o el hombre natural A terminologia aqui gente natural. está descrito, los que tienen su Biblia, Para los vosotros muchachos, que si temos me pueden Bíblia, buscar allí, está de mídia também. en el verso número 14 Nós está lendo em versículo 14. del mismo capítulo. Diemes capítulo. El texto número 14 dice, O versículo 14. el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está. Ok, na pavimento eta skip epida que está bisa natural e eta jump de viajar. Mas gente que nota espiritual,
esta un gente natural, no ta acepta de cosas de espíritu de Dios para sobre nanta locura pe, y no por comprender para sobre ta espiritualmente nanta word juzga. En ese estado nos encontrábamos todos los que estamos aquí antes de llegar a Cristo. Y nos turta bata de mes un estado aquí, de mes una situación promé que nos llegan a Cristo. No ahora quiero está aquí dem. decirle el término griego porque no lo veo interesante. A mí no quiero mencionar la terminología griego, pues me está Solo le quiero decir lo que significa la Pero palabra. me quiero decir que qué palabra me está Significa un significa hombre un gente sensual. sensual. Es la palabra que aparece allí. Esa es la palabra. Movido Desde por la los word 5 moví, sentidos. Dos de sus 5 sentidos. ¿no? No hay más nada para él. Entonces, esta mueve su mes solamente dos de su mes, son 5 sentidos. Ahí está nada la más definición. normal, Es ese la sol. persona Es un gente que no percibe las que cosas no del ta Espíritu de Dios. logra comprender cosas de Dios. Hermano, porque ni siquiera sabe que esas cosas, el mundo espiritual de la luz, no sabe, él no sabe que eso existe. Pastor, a persona natural aqui tá sun que não sabe mesmo a coisa espiritual tá existir. Solo se mueve por las cosas que puede ver. A persona aqui tá vai mover solamente para coisa que por mira. Pone su mirada en las cosas de la tierra y por supuesto que no la puede poner en las cosas celestiales porque Y- ni sabe que existen. E su vista tá ribe coisa que por mira e obviamente su vista não tá em coisa de cielo, por sobre e não tá ni querer ni sabe não tem. Esta expresión es clave lo que le voy a decir. E a expressão aqui tá muito importante lo que me também mencionar. Sus sentidos espirituales están apagados. Su sentir espiritual não tá mané pagar. ¿Y sabe por qué están apagados? Porque Vos sabés está que de muerto manera en apagada, delitos y pecados. Pastora, a Bíblia diz que tá mané morto de su delito nan e de su picanan. Lo mueve el primer Adán. Entonces, lo que está movendo é promé Adán. Y si quisiera meterse en el mundo espiritual, E se porta esta desejar, em todo caso, de drenta no mundo espiritual, se encontrará solamente con el mundo de las tinieblas. esta vai topar su mes solamente com o mundo de escuridade. Pero nunca podrá accesar por él mismo Pero nunca, durante su mes, e não lo por logra, el mundo espiritual de la luz. tem acesso no mundo espiritual de luz. Porque para accesar a ese mundo espiritual de luz hay una Pastora. sola puerta que se llama Cristo Jesús. Para sobra para abo por logra tem acesso no mundo espiritual de luz, tem porta só que porta por ribabo Eden. Verso 15, Jesucristo. verso 15, el segundo hombre que habla el apóstol Pablo. Versículo 5 também menciona de dos gente, tipo de persona que o apóstolo Pero, Pablo também menciona. Verso 15, en cambio, Mas é um, él es espiritual. Ahí dice el hombre espiritual. mas é um que está espiritual, aqui não se está mencionando específico. Mientras que el hombre natural tiene sus sentidos apagados, Mientras que a gente natural, su este sentido está los apagado, tiene encendidos. é um espiritual se tem um bom sentido. El que dice allí, juzga todas las cosas. Aqui está para escrever, está dice, a persona espiritual está juzga turcos. La palabra que aparece allí es discernir. A palavra de juzga aqui quer discernir. ¿Sabe cómo nació esta enseñanza? Você com ensinança aqui nasce. En las semanas posteriores a los eventos que ocurrieron en Venezuela, que todo el mundo los conoce, Par de semanas depois do evento que associou na Venezuela e tudo gente sabe aqui. observé tanto en el día a día como en las redes sociales Me por a mira tanto diariamente lo que está sucedendo de lá. La pero manifestación- redes social também. la manifestación de este tres tipos de personas. Me por a mira em manifestação de três diferentes categorias de gente. La gente natural En no gente natural, entiende estas cosas, nada, no las por entiende. compreender nada de lo que sucede espiritualmente. Hubo una manifestación de gente carnal Tava tem uma manifestação de gente não carnal, que sin ningún tipo de misericordias, que sem nenhuma misericórdia, estoy hablando de cristianos, e me está papeando de gente não cristiana, y de manera fría, então de forma fria, insensible, sem refúgio, implacable, como si fueran jueces, mas está juez não está. usted veía que no había ningún tipo de dolor por lo que estaba pasando. Vou por a mira de não, que não está sentindo nenhum dolor para o que sucede. Y también hubo otro tipo de creyentes que Y- hablaron con lágrimas en sus ojos. Também vou por escutar outro creyente na cora não está papia, não ovo não está llenando Y yo agua. pude ver que toda circunstancia lo que hace es manifestar lo que usted y yo somos. E a mim por diz mira que toda circunstância que nos está passando adentro está solamente para manifestar quem abo como está verdadeiramente. Jesús trabajó con 12 discípulos
que hasta última hora fueron carnales. Jesus adil ela trata com os dois discípulos, não que na último momento não turta para carnal. Oiga, se Entiende. puede ser discípulo de Jesús y Sim, ser carnal. vou portar discípulo de Jesus e que tu vai seguir cristiano carnal. Se puede tener años en el Señor y eso no garantiza que usted y yo seamos espirituales. Vou portar anos de Senhor e sei não tem garantia que abo como porta espiritual. Oiga, Entende carnal bom? Carnal y espiritual e espiritual. no son estados permanentes. Na nota estado na permanente. Por ejemplo, Pablo le ejemplo. dice a la iglesia de los Gálatas, Pablo avisa a igreja de Galatio, não? habiendo comenzado por el Espíritu, han terminado en la carne. Você com a começar em espírito, a você também acaba em carne. No a uno, a un hombre de Galacia, a toda la iglesia de los Bisa Gálatas. gente de igreja de Galatio, não? Ela menciona que a inteira igreja de Galatio não estava assim. Fundada por el apóstol Pablo. A ordem lantado de apóstolo Pablo. Los que iban a predicar semana tras semana a esa iglesia eran Es não que está predicando na igreja aqui se mantra. El apóstol Pedro, Apóstol Pedro. el apóstol Juan, Apóstolo Juan. Timoteo, Timoteo. Bernabé, Bernabé. Esteban. Esteban. O sea, los grandes Yes. hombres de Dios. Homem grande de Deus. Y esa iglesia en 8 años Em 8 anos. se convirtió en una iglesia carnal. Para virar uma igreja carnal. Puedes tener hombres de Dios que te predican la palabra. Eso no garantiza nada. Vou por ti gente jovem de Deus que está predicando boa palavra e esse não tem garantia para tampouco. El hombre espiritual es el que ha logrado activar todos sus sentidos espirituales. Gente espiritual é a pessoa que logra ativar todos os sentidos espiritual. Si podemos los muchachos buscar una cita que olvidé darla, por favor. Se você pode buscar versículo como a novidade de uma bolsa de Hebreos, capítulo capítulo- de Hebreu, não? Hebreos capítulo 5, Hebreu, não, capítulo 5. el verso número 13. No les di la cita. 13. Hebreu Hebreos 5, 5:13. 13. ¿Sí me estarán escuchando, pastor? ¿Me estarán Sí, escuchando, sí, muchachos? arriba. Ah, bueno. El bar, ese es el bar evangélico. Eso no lo entiende nadie. Ajá. No, ahí está, ahora sí. Sí. Ok, no sé qué versión estarán usando ahí, pastor. ¿Qué versión usan arriba? ¿Reina Valera? Ah, ok. No hay Reina Valera, ¿verdad? Bueno, si lo pueden ubicar, Reina Valera, Reina pero Valera. igual vamos a ir leyendo. Dice, mire lo que dice acá. Dice el 5:13. Todo Versículo aquel 5, 13. que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, usted y yo, Então, toda pessoa que está participando de leite está uma pessoa que não tem experiência de palavra de justiça. sí, sí, eso es. Usted y yo bebemos leche Abo come, nós está bebe leite, o comemos palabra de justicia. ou nós está come palavra de justiça. Y dependiendo de donde usted se sienta más cómodo, indica lo que usted es en el mundo espiritual. E dependendo agora de onde você se sentir mais cômodo, esse aí mesmo é um indicador de em que área você está do mundo espiritual. Más adelante, no sé si es el mismo texto allí, E dice nós tem mesmo versículo, mesmo área. el verso 14, pero el alimento sólido O versículo 14 está seguindo. es para los que han alcanzado madurez. É comida sólido para estar para esnanco. Verso 14. Está madurar. Você está em versículo 14. Que dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 acuerdo? verso 6 en adelante. Kiko Pablo disse em 1 Coríntios, Ajá. não? Hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Guarda que em 1 Coríntios 12, 6, abisamente para sabedoria, meio de esnanco logra alcançar madurez. Y aquí el apóstol, el escritor de los Hebreos dice, E aqui na el alimento sólido é comida es sólida para los que han alcanzado madurez. para esnanco logra alcançar madurez. Si une los dos textos, Se você poner dois versículos aqui juntos, solo los creyentes Kiermen. espirituales que solamente é creyente na cuta espiritual, pueden tomar alimento sólido não por ganhar comida sólido y pueden entender e não por la compreender sabiduría de Dios. é sabedoria de Deus. ¿Alguien lo puede ver? Você pode mirar essa. Y ahí está la frase que quiero que mire. Então, net aqui tem Otra vez se me fueron palavra como quer para boler. Volvemos a Hebreos. Den e book de Hebreu não. Los tengo brincando. Hebreu não 5. Hebreos 5, verso 14. Versículo 14, 5, 14. Dice la versión, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuáles sentidos? Los sentidos espirituales. Uma comida sólida está para gente madurar,
que para motivo de práctica, ejercicio de esa que tiene na mente entrenar para discernir lo que está bueno y lo que está malo. Por eso les preguntaba por la versión, Tapecei. porque la única versión que Me habla te de vas a apuntar para la sentidos versión. ejercitados es la versión Reina Valera. De espanhol, Reina Valera, hace uso de frase aquí. Las- El sentido es sintinan, está word ejercitar o está practicar. Las otras versiones Y hay usan la otra palabra versión. mente Está usa la palabra manera papiamento y la palabra mente. que aparece allí es sentidos ejercitados. Pero la palabra está sintinan que está word ponida en práctica. El hombre natural, Es gente natural, sentidos su apagados. sintinan espiritual está apagada. El hombre espiritual, Y es gente natural, sentidos su sintinan está ejercitados. ejercitar, poner en práctica. ¿Recuerda usted cuando Eliseo estaba con Jesse y un ejército rodeó la casa de Eliseo? Você te acorda em momento. Graças. Você te acorda, ora Eliseu estava de uma situação com Jesse, então um exército arrondo na full el lugar caminhando estava tá. Eso está en el capítulo 6, los que toman nota para que lo tengan allí, de segundo libro de Reyes. Dentro de dois buques de Reina, capítulo 6, bota lecer, se alguém quer tomar nota disso aqui. Se levantó de mañana el sirviente de Eliseo y vio la ciudad rodeada con gente de a caballo y carros. Então, manhã está trampando, siervo de Eliseu alanta, então ela mira a gente da cidade rondonar, com pessoas no exército na riba na caballo e garoche não. Y su siervo gritó, Então, esse ay, siervo, Señor mío, ¿qué haremos? A grita, oh, me chonta, aqui nós também assim. Y oiga la diferencia Então, entre un escucha, hombre que tiene los sentidos espirituales ejercitados, é diferença ora homem E el com que seu sentido espiritual está ponido em prática los tiene apagados. e é outro que todo seu sentido espiritual está apagado. Aunque en el caso del sirviente de Eliseo, escuche bien, Mas que, em el caso específico aqui de siervo de Eliseu, no estaban apagados, não estava apagado. estaban extraviados. Não estava na bruxa, na perde para um Ya le rato. voy a mostrar ese texto. Me também mostra você Dijo Eliseo, Então Eliseu avisa, no tengas miedo, não tenha medo. más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tá roupa mas tá esnan que tá junto conosco. E orou Eliseu. Então ora Eliseu, ora Te ruego, Señor, E ele avisa, Senhor, que abras los ojos de este hombre para que vea. Abre o ovo na de homem aqui para por mira. Pregunto, O ¿cuáles homem tá ojos? contra. Qual ¿Cuáles? ovo na eta taquermen? Dígalo, Bisa ¿cuáles? duro. Qual ovo? Los ojos espirituales. Su ovo na espiritual. Óigame, pero Entende ¿qué me bom. sorprende? Que tá surpreendendo. Que era el asistente del profeta Eliseo. Que nós está papeando de sunco tava tá ajuda profeta Eliseu. Hermano, no se trata de a quién usted sirve. Se Hermano. trata de la decisión que usted ha tomado de crecer en los caminos del Señor. E não tem de assim que na quem bota servir, com quem bota traje, tem de assim que decisão a bom mês a toma se botar desejar para crescer se ou não em caminho do Senhor. Para que tomen la cita, los que están tomando E para nota. você que está escrevendo o versículo, não? Segundo de Reyes 6, Estas dos reinas 6, 15 hasta el 23. 15 até 23. En la Biblia, en los evangelios, hay una historia de esas historias que uno dice, wow. Den e book dan de evangelho não tem certa história na que bota queda assombrar. Pasaba Jesús por Jericó Jesus estava passando dor de Jericó, y dos ciegos seguían a Jesús. então dois gente ciego estava seguindo Jesus. ¿Usted se imagina eso, Ou hermano? por imaginar pensar aqui. Dos ciegos siguiendo a Jesús. Gente ciego não estava seguir Jesus. ¿Cómo? Como não pode seguir Jesus? Con los ojos de la fe. Com um ovo de fé. Los 5 sentidos É espirituales. 5 sentidos espiritual. La vista espiritual. Tá, bo vista espiritual. El oído espiritual. O oído espiritual. Es decir, el hombre Que, amén, espiritual gente ve espiritual por mira lo que nadie está viendo lo que com nenhum outro gente tá mira. o interpreta los hechos de otra manera. Of et interpretar e hecho na lo que quase sucede de outra forma. Oye lo que nadie está E escuchando. depois escuta lo que com nenhum outro gente tá escuta.
Algunos llaman al discernimiento espiritual el olfato espiritual. Tem gente também que o discernimento espiritual também é capacidade de role Mire, hermano, espiritualmente e coisa. Créame lo que le voy a E decir. quereme lo que comita vai bisar. Qué peligroso es transitar por estos días en la vida con los sentidos espirituales extraviados. Eta sina peligroso para bocana dene vida, dene diana aqui, com bocintina espiritual pagar. Porque el riesgo va a ser muy terrible para esas personas. O risco também está terrível para a gente na aqui. Hemos conocido congregaciones, aunque usted no lo crea. E nós a ser conhecido com congregação mais que como não quer. Seguramente el pastor Fran lo ha conocido E en portanto, pastor Frank me está su conhecendo. recorrido. La hermana Teresa, estoy casi seguro que también. E me está roupa e seguro que o pastora Teresa também está disso aqui. Iglesias donde se han congregado por años hechiceros. Iglesia nan culpa O no, años hermana nan Teresa? brujo nan ta congregar dene iglesia nan. Y no solamente se congregan, han No ta- escalado en el liderazgo. E não tá diz nan ta congregar dene iglesia nan, pero nan haya posición nan den iglesia Usted no nan. ha llegado hasta allá, pastor, ¿conoce esa gente? Pastor No. não chega a dizer com esse tipo de iglesia nan ku. Tranquilo que no es aquí, no E mira a não tá aqui nadie. dentro, não nada de ser só daqui dentro. Y han llegado a escalar hasta ministerio. E hasta nan haya posição de ministério nan. Deus. Pero a mí no me asombra eso. Pero a mim não tá esta assombrada Eso disso. está en la Biblia. Você tá parado em Bíblia. Juan dijo, estaban con nosotros. Juan mes a mencionar não tava Pero todo no mundo eran de de nós, nosotros. Pero não tava de nós. Y parece un trabalengua, pero E dice, tá parece maneira um trabalho si hubiesen sido de nosotros, pero esta seguiu assim, não tava hubiesen permanecido con nosotros. Aqui da conosco. ¿Sabe qué me sorprende a mí? Vi- Cómo cosa que me nadie sorpresa a mí, tá? se dio cuenta. Comportar com nenhum gente não ari parar. Hermano, allí en esa iglesia estaban Romana. los sentidos espirituales extraviados. Den a igreja aqui que seja toma lugar, e sentina espiritual estava tá full perdi. Oído espiritual, Ouído espiritual, visión espiritual, vista espiritual, discernimiento espiritual, discernimento espiritual, tacto espiritual, cubo por fula espiritualmente. el gusto. La Biblia dice, Job dijo bo gusto, bo capacidade. que como el hombre prueba el vino, el oído prueba las palabras. Bíblia também diz que mesmo que gente tá test, tá sumac e binha, e oreia também tá test e palavra não. Hermano, necesitamos tener nuestros Romana, sentidos espirituales ejercitados. Nos mesterti, nos sentido nan espiritual exercitar ou poner em prática. Mire lo que dice, por favor, la primera carta a los Corintios. Vamos aqui com a primeira carta de Coríntios, não? Tabisa. Perdón, segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. De dois buques de Coríntios, não, capítulo 11. El verso número 3. Este es un 2 texto Coríntios, não, 11, poderoso. versículo 3, versículo poderoso. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Ahí está. 2 Hermano, Coríntios mire, são 3, não está lendo aqui não. ese texto que está allí E versículo que você mira aqui não, es una de las cosas más profundas que el apóstol Pablo explicó. tá uma das coisas mais profundas que o apóstolo Pablo chega de explicar. Ahí en la versión esta dice temo, hay una versión que dice tengo preocupación Den a versão aqui, botar essa Oiga, palavra, pero me tem temor que tem como outra la versão também se me dá serpiente, preocupar. como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué dice allí? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mami tem medo que o mesmo que a culebra a ganha Eva com sua astúcia, vosso mente não, corda-mente não tem palavra sintina espiritual, lo guardo desvia for de a devoção simples por uma Cristo. Sentidos extraviados. E sintinan, obviamente não. Ese es el hombre carnal. Essa é a gente carnal. Sentidos apagados. Que su sintinan está apagada. El hombre natural. É gente natural. Sentidos ejercitados. Sintina exercitar, ou El poner hombre em prática, espiritual. está um gente espiritual. Mi intención no es que usted con esta palabra salga sospechando de todo el mundo. Minha intenção não está que você vai tomar palavra aqui, então você sai e você começar a sospechar de tudo. Sino que nos evaluemos Pero, cada uno de nosotros. Em cambio, para nós, cada um evaluar nos mesmos. Esto es fuerte lo que le voy a decir. Nos mesmos. E é duro o que me vai dizer. Cuando Dios va a hacer algo en la tierra, busca gente espiritual. Ora Deus quer fazer algo para o mundo, e busca gente que está espiritual. Dios no puede trabajar
con gente carnal, Dios no por traja com gente não carnal. porque eso va en contra de su propia naturaleza. Para sobra, essa aí vai em contra de sua mesma natureza. Y las veces que Dios tuvo que usar gente que no estaba muy en el espíritu, fue por razones de fuerza mayor. E pouco bem não que Deus arranha sua mesma usa gente não que não estava espiritual, estava situação estava tão necessário para Deus fazer. Por ejemplo, en la época Por en los ejemplo, jueces, temporada de juez, não? Dios tuvo que echar mano de los hombres que habían para poder libertar a su pueblo. Deus me será usa pouco homem não que estava tendo estado que não estava para poder libertar seu mesmo povo. Pero en esta dispensación, Dios no puede usar gente que no esté en un nivel espiritual. Pero de temporada que nós está dentro, dispensação que nós está dentro, Deus não também usa gente não que não está de um nível espiritual. Cuando una persona carnal y una persona espiritual se consiguen, Ora gente carnal com espiritual está topa outro, su conversación não conversação, aburre al otro. não está lá com outro gente sentir love. Piense lo que estoy diciendo. Pensa riba lo que me está papeando cubo. No hay tema de No te va a conversación tema. entre una persona carnal y una persona espiritual. De conversação entre gente que está carnal e gente que está espiritual, não conversação também está love para com outro. Porque el carnal pone su mirada en las cosas de la tierra Pastor um que está carnal, su vista está riba coisas do mundo. y el espiritual pone su E mirada en las sun cosas espiritual, celestiales. su vista está riba coisas do cielo. Analice las conversaciones de Jesús en la Biblia, E pagatino riba conversação de Jesus que botar essa dentro Bíblia. no las enseñanzas de Jesús, No su enseñanza, no las parábolas de Jesús, no su parábola, no las profecías de Jesús, tampoco su las profecía, es conversaciones. conversación. Conversó con los discípulos cuando los conoció, Papi, con su discípulo, ahora la será conocido con conversó con la samaritana, Ela conversar com a mulher samaritana. conversó con Nicodemo Ela conversar com Nicodemo. y algunas que otras conversaciones E con un cierto, fariseo, outro, com um fariseu aqui banda, un joven rico, um jovem rico, un intérprete de la ley, gente que está interpretando Pilato, ela conversar com etcétera. Pilato assim, conversaciones. conversação. ¿Cuál era el tema el tema de conversación que Jesús siempre impuso? E que eu estava tema de conversação que habló que el Señor? sempre Jesus a 13 delante. Del reino, De reino de Deus, salvación. de salvação. Jesús nunca dejó que el Jesús otro manejara la conversación. Nunca, de nenhum de conversação a permitir para outro vir e manipular of 13 conversação delante. Hemos enseñado en esta casa E nós damos uma enseñança de que nuestra vida es el resultado que nos vida não também tem resultado de nuestras reuniones, de nos encontros nuestras de nos conversaciones conversação y nuestras e amistades. de nos amistade não. Hay gente que confunde amar al prójimo con tener comunión con el prójimo. Tem gente que bruxa o conceito de estima para o próximo com o hecho de ter comunhão. No es lo mismo. Passou na nota mesma coisa. Dios amó al mundo, Estima mundo. pero dice la Biblia, Pero Bíblia te diz, mi comunión mi comunhão es con los que Taku. están, los que me aman y hacen mi voluntad. estão que estima-me e estão que fazem minha vontade. Usted puede amar al mundo, pero no Amo tener comunión con el mundo. Por estima mundo, pero não por tempo comunhão com o mundo. Repito, somos el resultado E me dá volver a nós De nuestras reuniones. de nos reunionan, de nuestras de conversaciones nos conversacionan, y de nuestras de amistades. nos amistad. ¿Andarán dos personas juntas si no están de acuerdo? Dos gente por cada junto, se não está de acordo com o outro, não. Y si siguen juntas, E se não queda junto, terminarán lo, poniéndose de acuerdo. na final do dia, vai give up, então não vai estar de acordo, de não dois. Una persona espiritual y Gente una persona espiritual carnal e gente carnal, se aburren não vai estar lá para outro. não porque tá cada lá. uno quiere hablar de lo que a Para él sobre cada le unidad, interesa. lo que papi de lo que está interesante para Hermano, right? ¿cuántas veces los discípulos mal interpretaron a Jesús? Romanan, quanto viaje discípulo na mes não a compreender bom lo que Jesus avisa. Lázaro está durmiendo. Ele avisa, Lázaro está dormindo. ¿Qué decían ellos? E Señor, Kiko Nando está avisa, muerto. Não, Senhor, está morto. Derriben este templo y en 3 días lo voy a levantar. Señor, avisa. duraron 42 años para hacerlo. Baixa o templo aqui abaixo e em 3 dias lo milante aqui. Não está queda dizer, não, Senhor, não dura 42 anos para trazer o templo. La persona espiritual no es entendida por una persona carnal o una persona natural. A gente espiritual
não pode compreender dor de uma pessoa que está carnal ou uma pessoa que está natural. No quiere esto decir que usted no va a convivir con la gente porque, como dijo Pablo, si no tuvieras que ser sacado de este mundo. E essa aqui tampouco quer men que não vai ter nenhum tipo de relação com a gente, não, pastor. Se não esse quer men, mas Pablo avisa, lo nos temos que sacar do mundo aqui. Pero no permitas Pero não permitir que el carnal dirija que tus o conversaciones. carnal é um que dirigir a conversação. La samaritana quiso llevar la conversación y Jesús no lo permitió. A mulher samaritana quer dirigir a conversação na certo caminho, pero Jesus não a permitiu para deixar sair. Nicodemo quiso guiar la conversación y Jesús no se lo permitió. Também Nicodemo quer guiar a conversação, pero Jesus não a permitiu para deixar sair. ¿Cómo define la escritura a la persona carnal? Com a escritura da papi, of definir a persona carnal. Aquel que una vez ha llegado a los pies de Cristo Uma pessoa que, dado momento, chega na pia de Jesus, decide salirse del terreno espiritual, então ele decide sair fora do terreno espiritual desactiva todos sus sentidos e espirituales ele apaga, ele desativa todo seu sentido espiritual y vuelve a someterse e ele volve someter al sistema presente na sistema que tem y decide otra vez e ele volve decidir vivir para viva por sus pasiones, do seu mesmo paixão, por sus instintos do seu mesmo instinto, y não? por sus sentidos E naturales. de seu sentido natural. ¿Sabes lo triste, la diferencia entre el natural y el hombre carnal? Pues aqui que tem diferença entre gente natural e gente carnal. Que el carnal disfrutó la vida del espíritu y decidió regresar. Que a gente carnal, dado momento, a desfrutar de vida de espírito, pero depois ela escolhe passar fora de je. Alguien, por favor, reciba esta palabra. Gente, por favor, recebe a palavra. Qué difícil es Esta cena difícil. criar hijos con los sentidos espirituales Con sentido espiritual. extraviados. Desviar. Porque vas a necesitar mucha información de la gente. Pastor, você vai ter de roupa e informação de gente. La Biblia dice que el espiritual todo lo discierne, A Bíblia também diz que a gente espiritual está pero a él nadie lo discierne. Pero nenhuma gente tem que juzgar Le decía que no es, para mí pues no es muy, no acostumbro en una predicación E me dá mencionar que normalmente não está me costume durante de predicação usar muchos términos, para mim que da usa certo término Ni hebreos ni griegos. que está hebreu, que está griego. pero hay uno que voy a usar hoy, Pero sin embargo, me também usa uno solo, só. porque lo considero pedagógico. Pastor, me dá essa aqui da pedagógico. Carnal Carnal traduce está traduzido sensible, mesmo como sensível. blandito, no sé si esa Mole. palabra existirá. Mole. Ok. ¿Sabe qué significa eso? Você aqui que sabe que men? La gente, hermano, que usted no la puede mirar, E gente nem que bom nem mira não. se están riendo de mí, Ai, não, está harimi. están hablando de mí, Está papeando de mim. esa predicación fue por mí, Não é palavra, esta para yo mim. soy mejor que usted. Não, a mim também eu ocupo. Esa gente, y El esto no lo tipo estoy de diciendo gente yo, Aqui, não, a mim também dizer coisa esto, aqui, esto não? lo dijo el apóstol Pablo, Apóstolo Pablo mencionado isso aqui. capítulo 3. Capítulo 3. Mire, métase conmigo en esta película. De renda de película aqui comigo. Como le voy a decir, así es. Mas nem me também pensava assim. Corintios es una carta. Corinthians não está carta. ¿Alguien entiende eso? Bota compreender coisa aqui? ¿Sabe cuál es el problema? Você aqui tem problema? Que la generación presente no conoce cartas. Com a geração de hoje em dia não conhece que quer escrever carta. Vamos a sacar la cédula aquí a ver sin miedo. Saca você do la mostra nos boas datas. Não medo, não tem medo. ¿Cuántos vieron una carta física Quanto de alguna vos vez? chega de mira carta físico, escreve carta. Aunque sea de los impuestos, una demanda, algo, una De carta. a ver. balasting mes, você demanda. De amor, algo, de amor, de familia. De familia. Mueva la mano, mueva la mano. Isso Los muchachos no acontece. saben qué es eso. É joven, não sabe o que é Ellos conocen WhatsApp. Carta. Não sabe que tem WhatsApp. Ellos conocen email. Não sabe hasta manda e-mail. Diga conmigo, carta. Não, carta.
no leas las cartas No lees en la Biblia karta ng di Bible, fraccionadas. mane den pida ng. Están fraccionadas Nanta. para que tú puedas entender las lecturas. Den parte ng kapitulo na para comprender lo que está Pero leyendo. Pablo escribió Pero, corrida la carta. estaba un cos completo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Di come te mencioné así Porque el aquí. capítulo 2 Pa sobra capítulo 2 y el capítulo 3 e 3 están en el mismo nanta tema. include de un tema. Primera de Corintios, So, 1 Corinthians, capítulo 2, muchachos, Capítulo 2. capítulo 3, verso 1. Entonces, métase conmigo en la 1 película. Corinthians 3, Quédese 1. ahí, quédense ahí, muchachos. E quedava aí não. En el capítulo 2, Pablo dijo, Em capítulo 2, Pablo avisa, hay una sabiduría profunda, tem sabedoria que está profundo. hay una sabiduría misteriosa, Tem sabedoria que está Eso está en el capítulo 2. mistério, verdade? Está em capítulo 2. características de esa sabiduría. E é característica não quando você mira Nadie lo ha visto. Aqui, tá. Coisa que gente não ha Nadie mira, lo ha escuchado gente nunca no ha escuchado. y nadie lo ha imaginado. E não llega de mente de nenhuma Y persona. Pablo llama a todo eso Então Pablo está dizendo que las coisa profundidades de Dios. é profundidade Oiga. de Deus. Es la única vez en la Biblia que aparece está ese aquí. término. Tá, é único viado en Bíblia. Las profundidades de Dios. Aqui é parte aqui que está dizendo profundidade de Deus. ¿Cuánto me Coisa siguen? ¿Cuánto me profunda siguen lo que de estoy Deus. diciendo? Tenta seguir que me está papeando. Entonces, métase conmigo en la película. Dentro da película comigo. ¿Cómo funcionaba esto? Com é que está traja. Alguien traía la carta. Um Timoteo, Se tá Tito. Timoteo, tá Tito. Tava Ah, 13 carta, tá 20 Alguien carta. reunía a la congregación Então outro gente tá 13 tur gente. y leía la carta. Então assina, não tá para Así ler funciona. e carta. Así funciona. Assina é quando tá Entonces, funcionando. imagínese usted el que está leyendo la carta Então imaginava, não tá lendo carta. y lee la primera página. Então não tá lendo primeiro blate. Hay una sabiduría profunda Tem uma sabedoria Misteriosa. É misterioso, é um mistério. y se llama las profundidades de Dios. E essa aí é profundidade de Deus. Y los corintios comienzan a mirarse entre ellos E Coríntios não tá começando a outro. y dicen, nos van a hablar de las profundidades de Dios. E não tá começando a dizer outro. Oh, não tá vai para ver de profundidade Pero de si usted Deus. leyó conmigo al principio, Pablo Pero, dijo, si baleza come na comenzamento, Pablo também yo dice, no hablo sabiduría, sino con los que han alcanzado madurez. a mí no também para ver sabedoria, sino solamente com estão a alcançar Y madurez. cuando el que está leyendo la carta pasa a la Y- siguiente página, llegó ahí, Ora, é um que está lendo, está vai na seguinte blate, está vai aqui não, así que hermanos, está sigue bisa, no esperen que les hable a ustedes de las profundidades de Dios. está bisa, e yami rumanan, no por a papel cuboso, Mírenlo ahí, maneira ta, no pude hablarles como espirituales, mi no por a papel, maneira ta papel com gente espiritual, sino de como a profundidade, carnales, sino maneira ta papel com gente carnal, como a niños en Cristo. maneira com muito chiquito de Y yo me Cristo. imagino a los corintios mirándose entre ellos Mi- diciendo, Por imaginar com o Coríntios, como- lá começa a ¿y outro. cómo Pablo me habla de esa manera? E começa a visitar com Mira el para ver texto como 2. ensina aqui. Pablo, ¿y por qué tú dices que somos carnales? Então, verso 2 está dizendo, ajá, Les di a beber leche y no vianda porque aún no soy capaces todavía. então portanto está dizendo, pero Pablo, de como tu dizendo, não está carnal. Pero está seguindo dizendo em verso 2, minha dona boso leite para beber, não comida sólido para sobre a boso, não Verso estava 3. por a receber essa aqui ainda. Versículo ¿Y 3. por qué tú nos dices carnales, Pablo? E de como te chama nós carnal, Pablo? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales todavía? Para sobre como que está existir envidia, pleito e divisão entre boso, não está carnal, boso está? Usted puede leer todo lo que estoy diciéndole, no estoy mintiéndole. Vou por essa tudo que me está avisando, bom, me não está ganhando. Óigame, así Entende, como se lo estoy diciendo. Maneira me está avisando na bolso. No esperen de mí que les hable de las profundidades de Dios. Ao ele não espera comigo papel com o bolso de profundidade na de Entonces, Deus. ¿de qué no vas a hablar, Pablo? Ao ele, Oiga, pero de que também papel tome com nota nós, de eso. Pablo. Escreve isso aqui. Les voy a hablar Me também papel com o bolso. de un escándalo que hay en la iglesia, un pecado que hay en la iglesia. Me também papel com o bolso de escândalo, de pecado que tem na igreja. Le voy a hablar E me também papel de los desórdenes en la cena del Señor. de desordem que tem durante a cena do Senhor. Tengo que defender mi apostolado porque no creen en mí. E também me tenho que defender mi apostolado, para bolso não está Les voy a hablar de que no se demanden entre ustedes ante las cortes humanas. E também me também papel com o bolso, para bolso não trazer outro delante
humano carnal. que huyan de los pecados de inmoralidad, E também me também para ver com o bolso, para bolso hui for de bolso picana problemas del matrimonio, immoral, sorry. Los El problema não de matrimônio. lo sacrificado a los ídolos, Lo que agora sacrificar na ídolo, desórdenes en la idolatría, desordem de idolatria, desórdenes en el atavío de las mujeres, desordem de forma como a gente mulher não está vestindo, abusos en la cena del Señor, abuso durante a cena do Senhor, desórdenes en la administración de los dones del Espíritu, desordem de administração de donos en do el Espírito, hablar en lenguas. de como você está papeando de lenga, Y la iglesia de los Corintios se quedó esperando lo sobre profundidades. las profundidades de Dios. E ¿Cuántos igreja están de conmigo? Corinto, ¿Cuántos me que entienden lo que estoy guarda diciendo? tour e profundidade não para sobre, tá lista largo de outra coisa, não será adresar. Qué tremendo. Está tremendo. Hermano, con todo mi amor le digo, una persona con carnal todo se va a mi perder amor, todo lo mejor de Dios para Me él. tem que dizer aqui. Gente carnal, na final do dia, ele vai perder tudo e coisa boa e grande que Deus tem pé. No hay profundidades de Dios para una Para persona sobrar. carnal. Não também tem profundidade na de Deus. para Hermano, uma ¿sabe pessoa por qué? carnal. Porque no la va a entender. Você de como, pastor, na final, ele não também logra compreender tampoco. Yo he presenciado a hombres de Dios exponiendo la palabra, ministrando en el Espíritu, A mim mesmo, por experiência, humana de Deus, quando não está exponer a palavra, não está ministrada em y espírito. gente, Então, gente não. y no lo digo por usted, por nadie, E lo não digo, também diz aqui para dor de bolso, nada. levantarse en plena administración del Espíritu, Não uma lanta para Irse. meio de administração de espírito e nada de escanabai. navegar en su teléfono en plena administración del Espíritu, no celular, mientras que o Espírito Santo está ministrando. porque el hombre Para sobre a carnal gente carnal, tiene sus sentidos su extraviados. a guardo desviar. Todo lo entiende mal, Turcos está compreender o vez. todo le ofende, Está ofender para turcos. todo lo entiende a primera persona, lo lleva a nivel personal. E está trazer turcos a nível personal. Pero el hombre espiritual Em cambio, gente espiritual recibe lo que sea de parte de Dios, está receber que no anda con malicia. E não tem malícia. Dice, dentro tenía mês. que escuchar esa palabra y tuve que escucharla y la escuché. Então, ele diz tomar posição de pensar, me será atender a palavra, mas atender e claro, me também trago com ele. El hombre espiritual valora la sabiduría de Dios y la puede entender. E gente espiritual também valorar a sabedoria de Deus e também compreender. Dios no puede hacer nada con gente carnal. Pero Deus não pode fazer nada com gente carnal. Amados, Estimanan una iglesia uma igreja hace lento su caminar con gente carnal. também cana slow, ora tem gente não carnal. Atrasa el camino. E ela aguanta e caminhar. Dios no puede usar gente Pastor, carnal. Deus não pode usar gente não carnal. Pablo dice aquí, debiendo ser ya maestros. Pablo está queda bisa, sendo que inclusive você me estava Hace maestro tanto capa, tiempo, de tanto tempo, cara. Tengo que volverles a hablar de las cosas, de las cosas básicas del evangelio. Ata a mim tenho que volver para ver com você de coisas que tá básico de evangelho. ¿Qué caracteriza un hombre carnal? Que é característica de um gente carnal? Vive comparándose con otros. Eta Bíblia está comparar um mês com o outro não. Corintios 3:4, el texto que leímos hace un rato. Versículo que nós lemos em Coríntios 3:4. Yo soy de Pablo, Não, a mitad de Pablo. yo soy de Apolo, Não, essa aqui de Apolo. yo soy de Pedro. Não, a mitad de Pedro. Oiga, esto es fuerte. Entende? Coisa que te duro. Al hombre carnal le gusta hacer bandos en la iglesia. No sé si E se gente conoce esa carnal te palabra. gusta trazer grupo não. Tribus. Tribo não. No estoy hablando de amistades, Mi não te para pedir amistad não, siquiera, não? pero cuando una amistad se convierte en peligrosa, Que momento uma amistad pode virar peligroso? cuando los intereses de esa amistad están por encima de los intereses del reino de Dios. Ora, o interesse de amistad aqui também mais alto que o interesse do reino de Deus. Al carnal le gusta sectarismo, Gente carnal gusta de selectar gente e trazer grupitos, não? le gusta separar, E gusta segmentar la iglesia. separar, dividir igreja. Vive una continua vida de pelea. Esta vive uma vida constantemente de pleitamento. Alimenta su carnalidad. E esta alimenta sua carnalidade. Les ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. 1 Pedro 2:1.
Mita roga boso para boso abstener de deseo de carne, que está pleita en contra de nos. Hermano, la mejor definición, Romana, en mejor definición. la más sencilla que Es yo un más escuché, simple que yo encontré, ami perdón. a lograjaya y le pido por favor tome esta nota. y mita pidi. La escrevi essa descripción más sencilla que hay de una persona espiritual está en Romanos capítulo 8, verso número 5. Definición más simple de una persona espiritual, botas añadir en Romano na 8. Si los muchachos lo pueden poner, 8 qué, perdón? 8.5. 8:5. Hermano, mire, no busque más. No me se ni busca más. ¿Quién es un hombre carnal? Quem é gente carnal? Los que Es piensan nan que tá en las pensa cosas de nem de la cosan carne. de carne. No le busque más. Se não nem busca mais. ¿Quién que es sei. un hombre Ah, espiritual? quem é gente espiritual? Los que son del Es nan que espíritu, tá de espírito. ¿en qué piensan? Tem que não também pensa. Ahora, entonces nos queda ahí un trabajo. Agora nós temos um trabalho para fazer. Definir Van definir cuáles son las cosas que te cosnan de la carne de carne y cuáles son las e cosas que te cosnan del espíritu. de espírito. Gálatas capítulo 5, los muchachos. Galatians 5. Si usted, hermano, si yo, no Si importa abo quiénes somos, E amém. no Sem importa importar los quem años nos que está, tenemos en el ni Señor, Quanto años nos tiene el Señor. ser espiritual no es algo que queda garantizado, hay que alimentarlo todos los días. E hecho de estar espiritual, não tem coisa que está garantizado para a gente ter vida, tá algo que eu tenho que trazer com ele e alimentar diariamente. Libro de los Gálatas, capítulo So, número Book de Galátias, 5, capítulo 5, verso número versículo 22. 22. ¿Quiere saber usted Para abusar. cuáles son las cosas de la Que carne? te cosnan de carne? El 19, muchachos, disculpen, el 19. Sorry, vai começar Ahí a está. por el versículo No, 19. todavía no. 19. Gálatas 5, Galátias 5, 19. 19. Porque quiero que lo vean. Pessoal, quero para você ler. ¿Cuántos queremos examinarnos en esta noche? Levante su Quanto mano. de nós quer examinar-nos mês à noite? Manifiestas son las obras de la carne. Ahí está la lista de lo que piensa la gente que está en la carne. Essa aqui da lista de lo que a gente tá pensa que Oiga. gente não está dentro carne tá pensa. Los 4 primeros son pecados de orden moral y sexual. E promete 4 não tá pecando que tem de rásico e área moral sexual. ¿Qué pasa por la mente de una persona carnal? Que tá, Adulterio, lo que está passando na mente de gente que está carnal, fornicación, está pensando em imoralidade, impurezas o impureza, inmundicias, sensualidade, lascivia, que es desorden mental. Creo que baja Sensualidad. más. A ver, creo que sigue. Idolatría, hechicería. Hago una pausa, que es manipulación, cualquier forma de manipulación. idolatria, brujeria, qual está na espanhol hechiceria, e essa significa que sorte de manipulação que está. Y mire lo que pone Pablo al lado de hechicería, idolatría, adulterio. Mire lo que pone. E o aqui que o Pablo está mencionando, net banda de idolatria e de brujeria, Enemistades, hostilidade, que está enemistade. al lado de hechicería. Net banda de Pleitos, brujeria, celos, vingamento, iras, ya luz, contiendas, rabiamento, disensiones, pleitamento, falsas doctrinas o herejías. desacuerdo e doutrina falso. Una persona que su mente vive en esto, hermano, no importa cómo se llame, es una persona carnal. Um gente que sua mente está dentro coisa aqui, Sigue. não está importa su nome, é gente aqui, um gente carnal. Seguimos en el examen. ¿Cuántos lo quieren hacer? Nós está seguindo nos examinação. ¿Nos seguimos examinando? ¿Ya no quiere nadie? Você não quer. Envidias, Então sigue vai. homicidios, borracheras, orgías. Curiosamente, la orgía y la borrachera son 2 tipos de desórdenes que van en el mismo grupo. Dus envidia, borracheria, parandeamento, está caibou de orgia, dus parandeamento. Não está cair mais ou menos na mesma categoria. Ok, dice cosas semejantes a estas. E cosnan assina aqui. Me imagino que Pablo dijo, si Me sigo, pode imaginar, mi Pablo me será avisado. Se me sigue, habrá que escribir otra Biblia, provavelmente me digo escrever outro Bible. acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
di qual nam meta spierta boso di antemano, mescos cum mi aspierta boso caba di antemano, pues nan kuta práctica sorto di cosna asina, lo no hereda el reino de Dios. ¿Qué piensa un hombre espiritual? Kiko de pensamento dan de un En las cosas del mente espíritu. espiritual. Esta pensa de cosas de espíritu. El mismo verso allí, muchachos, el Anto, 22. aquí na mesa, esta sigue bien, den versículo Mas el 22. fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amém. 22. Mas é fruto do Espírito tá amor, gozo, paz, paciência, carinho, bondade, fieldade, mansedumbre, domínio próprio. Contra a coisa assina não tem lei. Oiga, Entende? para su tranquilidad, Para tranquilidade, Dios nos dejó los recursos Deus alaga o recurso não. para alimentar nuestro hombre espiritual. Para assina nós por alimentar nos gente espiritual. Bendigo a Dios por Muita esta casa, bendicionar Deus por casa. porque se cree en la búsqueda de Dios, Pa sobrananta quiere, se cree en las oraciones matutinas, se cree en el ayuno, en la liberación, en la guerra espiritual, en la sanidad integral. sanación completo, integral. Porque mire esto tan Pastor tremendo. Guau, qué cosa que está tremendo. No le estoy mintiendo, no le estoy exagerando. Mi nota exagerando, mi nota exagerando y mi nota Hay- cañoso tampoco. Concilios enteros que no creen en el mover del Espíritu. Tem concílio na gente ¿O no, pastor? grande, congregação tan grande que nota Y quiere concilios de completos. mover de Espírito Santo. Que no creen que Dios habla en este tiempo. Concílio está com diferente igreja na boda de Que no creen en la manifestación del Espíritu. Que Deus está papel de tempo na nossa Bíblia dentro, não está querendo de manifestação do Espírito Santo. Que dicen que los dones son capacidades que el hombre puede aprender en una universidad. E Imagínense. nanta bisa, dona está discapacidade na corrente por vai universidade e sim de não. Siento compasión por esas E congregaciones. me está sentindo compaixão para esse tipo de congregação. Hermano, porque assim. qué difícil es Pastor, vivir la vida hermano, cristiana Quão duro está para viver uma vida cristã sin la asistencia del Espíritu. sem a ajuda do Espírito Santo. ¿Quién dijo Pablo que transmite la sabiduría de Dios? ¿El Espíritu Santo? Segundo Pablo, quem te son cutaduna sabedoria de Deus? Espírito Santo. La palabra espiritual, y termino con esto. E a palavra aqui, espiritual, e me acaba com isso Le dije que quiero mencionarle esta palabra, la única que le voy a mencionar. E é a única palavra que me quer mencionar. Los que no saben, Están la con palabra para espíritu en griego es neuma. Usted A sabe eso. palavra para espírito na griego Neuma, neuma. está en griego, neuma. neuma. Pero espiritual es Pero neumático, Pero para espiritual está neumático. ¿verdad? Wow. Y eso me dio hasta risa, ¿no? Asa mahari di sei. Espiritual Pasó. es neumático. Espiritual está neumático na griego. ¿Usted sabe por qué la ¿Vos llanta sabe? suya se llama neumático? Você de como ¿Sabe por taira qué? também está agora chamado neumático. Porque está llena de Você neuma, está llena de neuma. porque el neuma es aire Neuma que men y aire. espíritu. Espírito. Oiga, esto me pasó con un pastor. Esa Por que cierto, el sucede apóstol conmigo Helio un Franco, pastor. que la hermana Teresa lo conoce, Helio Franco. Apóstol Helio Franco. Veníamos Y de pastora Teresa Táchira a conoce. Barinas. Nós estamos trabalhando de Táchira para Barinas. Y se pinchó una llanta, no sé cómo, se Nós vació una saímos llanta. para Taira. Entonces él saca la llanta de repuesto, E ela saca su taira de Neumático. taira. neumático. Neumático. Y yo le digo, apóstol, Então, uma bicele, apóstolo. ¿usted está seguro que eso tiene aire? Então, Claro. uma puntrele, apóstolo, está seguro que esse taira aqui tem aire adentro? Yo no discuto con apóstoles ni E con ela disse a profetas. mim, sim, então, a mim não, não vai pleita com nenhum Cuando apóstolo, nenhum montamos, profeta. Ela disse a mim, montamos sim, la llanta, mas fete, não sabe o que? tenía más aire la que se É espinchó som com a que pira la, flat, tá tem mais aire que som esper enana. Aí ela vai direto. y tuvimos que recorrer una hora. E nós começamos a correr No teníamos nada. Nós não tínhamos nada. Los que le ha pasado saben lo que estoy diciendo. Passa toda coisa que você sabe. Yo no escuchaba nada, pastor, A mim não dá por atender nada. porque eso hace un ruido. ¿no? Pastor, é coisa é inclusive A la media hora no se escuchaba nada. Pero meia hora depois Se que nós pegó corre, el calor, la llanta se pegó en el ring. rin de taira a pega des plástico, não. Pero não é óigame, plástico, la não? llanta era una a pega llanta na rin de taira. nueva.
E estava da enkele com taira novo. pero sin aire no vale nada. Pero si vos no tienes aire de taira novo, então vale nada toch. Y eso me trajo una enseñanza. Então é coisa a produzir ensinança para mim. Ese es el creyente que no es espiritual. Essa que tá maneira um creyente com nota espiritual. En la presión, Que está sem espírito. Passou hora botar passa de impressão. un creyente espiritual, ¿sabe por qué se llama neumático? Você sabe quando está agora chamando neumático. Igual que la llanta. Mescos com taira. Porque está lleno del Passou está espíritu. llenar com espírito. Y cuando venga la Então, presión, ora el peso, de impressão, botar um el peso, peso va a permitir que siga rodando, para você seguir drive que no se e explote, para não explotar. porque está lleno Você del está espíritu. llenar com o espírito. Todo lo que tengamos que atravesar en esta vida, Tudo llenos del coisa espíritu, que es nós posible. vai passar dor de dia na vida aqui se botar llenar com o espírito, botar vai lograr, por Hermano, pero sin el espíritu. Pero romance, se você não está llenar com o espírito, Mire una llanta espichada y así es el creyente sin el espíritu. vai contar era que está flat. Assim, crente também está com outro espírito. Por favor, estemos en pie. Láganos tanta para. Jesús es la persona, el ejemplo más maravilloso para una persona espiritual. Jesus é exemplo de mais bonita para gente espiritual. Ojos espirituales abiertos. O homem espiritual abrir, Vio las multitudes ela mira em multitud. como ovejas que no tienen pastor. Maneira carnenan sem guardador. Comenzando su ministerio dijo, veo los cielos abiertos. E ora ela começar seu ministério, ela avisa, me mira cielo não abrir. Conociendo a Natanael dijo, Y ahora aquí hay la un será verdadero conocida. israelita en quien no hay engaño. Natanael, ela avisa de Natanael, ata israelita real, com não tem enganamento dentro. Conociendo a Pedro le dijo, te voy a Y- convertir en pescador de hombres, porque eso es lo que estoy viendo. Pedro, ela avisa, me também laga abo virar pescador de gente, para você me mira de bom. Jesús nunca vio las cosas como aparentan ser. Jesus nunca não mira coisas na maneira bota mira nada no natural. Siempre vio más allá. Sempre ela mira mais além. Vio cosecha donde nadie veía cosecha. E por mirar full cosecha, caminhando em outro gente a mirar cosecha ainda. Vio un milagro donde todos veían muerte, Ela Lázaro. mira o milagre de Lázaro, caminhando outro não tá mira morto. Percibió cuando poder salió de él. Ela ri para ora poder a sair fora de je. Eso es tener discernimiento de E espíritu. esse aí também tá cai dentro discernimento do Oiga espírito. esto, el hombre Entende espiritual essa que gente espiritual sabe diferenciar mira a diferença entre tiempo invertido y tiempo perdido. Esta mira a diferença entre tempo que você invertir em algo e o tempo que você perde em algo. Cuando un hombre espiritual Ora, gente espiritual, discierne, por discernir, esta conversación e conversação va a provocar la conversión de un pueblo. Voy a invertir tiempo. e esta discernir e conversação e esta vai provocar a conversão de pueblo, esta vai saber, esta vai investir tempo em saque. Pero cuando los griegos lo buscaron para hablar con él no quiso hablar con ellos. Pero ora, o grego não a busque papape kunam e não vai papape kunam. No sé si alguien entiende esta Não palabra. sei se tem gente que compreende isso aqui. Hay conversaciones Tem conversação que nos adelantan en el Señor. que está ribado mais dilante do Senhor. Y hay conversaciones que Pero es tem tiempo outra perdido. conversação que está diz perdimento de tempo e tá. Y la diferencia entre E a un sabio y un diferença necio entre gente sabio e gente es bobo, cómo aprovecha Tá. el tiempo. como botar investe o tempo. Eso lo dijo el apóstol, botar dijo. uso de o tempo. Aprovechando el tiempo, E apóstolo Pablo avisa, se no uso de seáis o tempo necios, e não vira bobo, sino sabios. pero tá sabio. Aprovechando el tiempo, Faz bom uso de tempo. porque los días son Porque malos. o dia não tá malo. Amado, llévese este Semana- consejo si me lo permite. Se vos permitir-me, me dá Un uma hombre consejo que vai espiritual com ele. hace un ajuste de su agenda. Gente espiritual está ajustar su schedule, su agenda. Es selectivo en sus conversaciones. E está selecta su conversación. Ama a todo el mundo, Está estima tu rende, pero elige con quién tiene comunión. pero está escoge com quem está vai ter comunhão. Cuando Pablo vio a los Gálatas, Ora Pablo, a mira Galatio, más o menos 8 años después de fundada la iglesia, mais ou menos depois de 8 anos, ela lanta a igreja. encontró otra iglesia en su genética espiritual. Ela reparar que estava de maneira outra igreja de genética espiritual e não. ¿Y sabe qué pregunta les hizo? E você aqui pergunta ela assim não? ¿Quién Quem? los manipuló a ustedes? Que abriu a bolso?
Hermano, Ia manipular vosso bruxa. ¿qué vosso. discernimiento tenía Pablo? ¿No? Estava um discernimento Pablo rápido. sabía Pablo estava passar que un cambio com cambio repentino en la vida de una persona de vida de uma persona obedece também a alguien dor de uma persona que estaba que manipulando. estava manipulando as coisas. Conversaciones, Estava tendo conversação, reuniones estava tendo vinimento junto y amistades. e estava tendo amistade não. Es mi oración en esta noche E está minha oração à noite que esta casa que casa sea una casa porta casa de hombres y mujeres de espirituales. homem e mulher não espiritual. Lo he dicho una E mais vezes aqui y otra vez. Hope viajar. Dios nos comienza a bendecir, Deus está começando a bendicionar-nos, pero por cosas podemos perder lo que Dios está haciendo. pero para certa coisa nós podemos perder o que Deus está fazendo para nós. Y creo que a esta altura del camino E me está querendo que assim na leu que nós está acaba, tenemos que tomar una nós decisión. mesmos por tomar uma decisão, sim. Y Dios nos da oportunidades. Então Deus está dando nossa oportunidade. Pero como dijo el escritor de Santiago, Pero maneira escritor do book de Santiago, ¿de está dizendo, dónde vienen las guerras entre ustedes? for onde tu repleitamento nem aqui está vindo. De adentro de ustedes. Está vindo por vosso mes padem, de vosso padem. Y mientras no solucionemos problemas en la gente, E mientras que nós não poderíamos ter problema com a pessoa tem padem, nunca podremos solucionar problemas entre la gente. e ora nunca nós não podemos fazer problema com tem meio de gente não. Creo que estamos en una temporada del Espíritu para esta casa. Me tá querer que nós está dando uma temporada de espírito para casa. ¿Alguien lo cree? Pode querer estar aqui? ¿Alguien lo cree? Tem gente que quer estar aqui? Amém. Estoy convencido de eso. Mira, convencido de estar aqui. Pero la determinación de cada uno de nosotros, Pero amados, é determinação de cada um porque de nós, mira, ser espiritual es tomar una decisión. Pastor, aqui te passa hecho de estar espiritual está uma decisão. Por eso Pablo dijo, los que han alcanzado, la han alcanzado, Pensei, la han Pablo alcanzado. a mencionar, estão a alcançar, a lograr, a chegar na G. Y pido que a Dios que en este último tramo de 2026 E me está pedindo Deus para o último pedido de ano 2026, podamos alcanzar nós por madurez. alcançar madurez. Necesitamos líderes que alcancen madurez. Mestre de líder na que logra chegar a madurar. Necesitamos Nos servidores que alcancen madurez. Servidor na que chega e alcançar madurez. Y no estoy diciendo que no las has alcanzado, A um minuto pensa que não alcancei, pero que nos mantengamos pero en ese correr en corremento de nível para poder echar mano para assim de las profundidades de nós Dios. por toma alcançar a profundidade de Deus. Levante sus manos. Laga nós isso nos mano. Padre, te damos gracias en esta noche. Tata nós na abundância boa noite. Permite, Señor, que esta palabra Permitir, Senhor, por palavra ilumine nuestro entendimiento iluminar-nos compreendimento para tomar decisiones. para nós por tomar decisão. Señor, que eduquemos nuestra mente Senhor, que nos por educar nos hasta que la mente. habituemos a las cosas del Espíritu. Te hora que é costumbrar com coisas de espírito. Que alimentemos, Padre, nuestro hombre espiritual Tata que nos por alimentar-nos gente espiritual. y que no alimentemos el viejo hombre en nosotros. E que nós não alimentar a gente vieja que tem de nós. Que dejemos, Señor, las cosas que son de niños. E que nos larga, stop de fazer coisas que tá de muita. Porque no queremos, Padre, Pastor, a tata nós não quer perder lo que tú tienes para nosotros. perder o que o botim para nós. Y permite, Señor, que tomemos decisiones. E permitir-nos, Senhor, para nós por tomar decisões. Que revisemos nuestras agendas. Que nós por check nossa agenda. ¿Con quién Com quem tenemos comunión? nós tem comunhão. Que no permitamos que E el que nós não carnal permitir para o carnal, marque los temas de conversación. para isso que marca e puta e tema de conversação. Que no sea él el que dirija las Este conversaciones. som que dirigir a conversação. Que como Jesús, Pero como Jesús, nuestras conversaciones de mesma maneira que Jesus, giren laga-nos conversação en torno a tu reino, Señor. E com o tema de bo reino. a los asuntos espirituales, E de assunto não espiritual. a los negocios del E Padre. negócio na dieta. Que eso sea lo que nos apasione. Laga essa que tá nos paixão. Tu reino Bo reino. y su E justicia. boa justiça. Que lo demás E com outra coisa sea añadido.
porta bene di me. Solo nos apasiona, Señor, la santidad de tu nombre. Signore, non sta appassionato per santità di buon nome. Que tu reino venga a la Che il tuo tierra. reino viene riba in mondo. Que tu voluntad Che sea tua hecha en la volontà tierra. Sea si riba a terra. Solo queremos cumplir el Nos propósito deseo para cumplir para por el cual propósito, tú nos has salvado, para Dios. cual vos has salvanos. Ayúdanos Ayúdanos a educar nuestra mente, para nos educarnos a cultivar nuestra para mente cultivarnos en las mente cosas del Espíritu. nelle cose di spirito. En el nombre de Nel Jesús. nome di Gesù. Y que podamos abrazar E che nos por brasa todo lo que tienes para nosotros tutto lo che cubotin para nos. en esta temporada. Dene temporada aquí. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amén. Y amén. E amén. Apláudale al Señor amado Aplaudi, Señor, mi romansima. y que esta palabra E quella palabra germine germine fruto. y traiga fruto Por donar en vuestros fruto corazones. En vuestro corazón. Bendiciones para todos. Bendición para tu gente. Hermano pastor, por Gracias. este lugar. Pastor. Amén. Danke. Danke. Tiene... Gloria a Dios. Tremendo palabra. Nosotros a Dios danke per vida di Maestro Eli. Le damos gracias a Dios por la Ya vida del domingo maestro meinta, Eli. 9 horas, está en servicio meinta. El domingo a las 9 de la mañana No va a estar en el perde. servicio. No se lo pierdan. Y otro semana, esta vai tener material, el bosquejo, o Y- el outline, manera tina normal. La siguiente semana sí va a tener su libro, su folleto, su bosquejo como normalmente Ok, tiene. ahora no está cera. Vamos a cerrar. Ahorita es un día especial. Hoy fue un día especial. Y nosotros a Dios danke Le para damos ya domingo gracias aqui. a Dios por este domingo. Nós está topa back já razão. Que diz o tema de dia domingo também dene hora aqui. Manhã tem hora nang aqui, tá vai ter tema de já domingo meinta. ¿Sí? Manhã tem hora nang aqui. Este es el tema para una premiera aquí. Ok? Mañana a esta hora es el tema. Ok. Manhã tem hora aqui. Então, não perder, já domingo meinta. Ya domingo, el domingo en la mañana. Amém. Ok, deseo nós está topa para Así Aura que- Power. Recuerden, nos encontramos a la hora de poder E sim, Jaina nos sigue. y seguimos. Amém. Amén. Deus bendicionamos Dios ricamente. les bendiga Dios bendiga vos ricamente. su Dios semana. bendiga su O semana. turcos como touch Que todo lo prosperar. que toquen En el nombre de prospere Jesús. en el nombre de Y vos solo Jesús. llega acá sin Y incidente. que lleguen a su casa y sin incidente ni Amén y accidente. amén. Amén.